humble beginnings. Ele na for i Maia to find more toffee.
ai no watu pele Be feo le nei ke lope te mo mona ina ile nei fatu Ya e MANATU-AUTU o Tapua'i Se fai mai e lole tamale i lana tu O lana savau Malana tautau Ia le fatua o ia roa lo fai so se tangata Ia aua ne tan mia lau whaaroala Ile suma lio neo leo langa le ni Ma ia MANATU Ia whaamua mua le tua i neo matatu te whai Awa pe e te le tue fo e mai i olo whanua lana lau au Ia aua ne ngalo O oe o le Samoa moni O le a tātou ifo ma te talo i le tua. Lo mātou tamai o le langi e paia lava lo suafa. O la ua fio nei o a tae au maalua. O le atua le tamā o le alo ma le anganga paia. Mātou te ifo ma puno nou. Whawhitai tele le atua o no le nei aso. Lo mātou wala whai mai ma mātou maua le aso fōu e whaopopo i aso lo mātou wala. Whawhetai lo tamau ainga, whawhetai mea sili sili wa e whaia pēr mo i mātou o au ngā luenga i la le tino, sili ngā luenga i la le nganga e whaatupula i ai pēr lo mātou wala whaalenga. Whamangalo i mātou wala u whanau e le atoa. Awa e tumu i mātou le se maleanga sala. Ave ia le sātau o mātou te toa tutuli, awa le tamāma ia e whaamangano. Manuia la mātou nei, a matanga o la mātou Paul Kalame, ia mailo file mu, la mātou whasoa watu au mai, ala mai e la wafio. Manuia Tapua'i ngā Samoa i tu e whao le nei lalolangi. A fua mai ye matua se ia o lava ye au pito i titi. Manuia ia le whatonu la mātou nei po kalame. Wa vea lava ia whaima aiti nga te whaafoea mea umai pei o nei ai. Manu tele ina le nei tūla le fiafi.
ona o lou lava viiga. Amene. Ia e whatalofa atu le nei tu la le fiafi. I lau whaafofonga Samoa, e a fua mai maunga te tele se ia Paia maunga iti. Whatalofa atu foi i tawhai fia o le nei lalolangi o lo whapea o na maua mai i le nei foi whaasalaunga le au nanga. Si whafonga o le tae au fo Radio Samoa mai Long Beach i California nei. I lana o nanga o le tauta ia e ngā luenga i tiu te mawhaiva. E manatu o lo whapea, o na whaasopolia lo tau soifua, ia o leo o tātou wheilua ia i lunga o penga ta whailangi, ia o la fu isa mātou whasoa, whaatalo whaatuai, ai meise o au na le atua, ai meise lava se wau pito matua, se ia o lava i se wau pito i titi, tālofa Samoa. E manatu le nei au nanga, lo whapea foi o na maua mai New Zealand, mau se talia, ia o i mātou nei Amerika, ia o leo o le nā tā, ia le lima i nei a mātou, ia ai manatu, ia o leo o tātonu, ia o lo matalo po le tasi i New Zealand, Samoa, ia ai po le se fulu lei au se talia, ia ai me se foi nisi se tete o le nei atunu. Me la lea Samoa, ia, whaatalo whaatuai, ia, awa tū o mai, ia tu atu o mātou lima, tu mai o tō au, ia ai meise o le nei au aunanga, ia ai meise foi o le awhionga le whaatonu, ne sunga ia tula epa whaaftaili o sua, o ia lava leo lo whaima mātou insinia le nei a fiafi, mai le asonga fua, se ia pā ia le aso sā, le au aunanga lea, a le si wafonga o le tae au fau, Radio Samoa, mai California nei Long Beach. Ne la lea, tauta ia, inga luenga i tiu te mawhaiva, talofa Samoa, ia nisi foi ua whaatalofa atu, whaatasi mai le nei tū la, ia e pei ona iai, ia le, ia Paulo, a Ioane, a tele soma, ia e meise foi mai Aukilani New Zealand, Paniani Maungotenga, ia e meise foi o Luatapu, a Bradford, ia ai meise foi o le tina ia te wisa Ioane, ia mai lātou whaatasi mai le nei tū la, le pese lea, e watu ai tātou te whaatalo whai le nei tū la, ia e pei lavo no tō whaafonga, se tasi foi o pese ua tuana i atu sa amata ai le tātou, waso ona oli nei mai lau talavou i tula ele, i le tausanga e luafe malwha. Al pese le whaatalo whaatuai, whai mai lau se ei, fai aso, usi mea lau whaafonga, i wafonga o le tae apo, Radio Samoa. Nauia, nauia. Yes,
Ia, o le pese na whaatalofa atuai, ia, pese lava sto ino tali timu na aso whai mai, whai aso, ia, ele manatu-ai pea, ia, e ui lava ona ua lewa foi, ia, o lea lava e teu foi le nei vaitai, ia, e pe ona tau whaafonga mai ai, lea sa tapena ina, mausu ina atu se tasi foi, o whalkalapu o lau I lo I Samoa, o le RSA po le rosa e pe ona iai, ia, le mea la lea Samoai, ia, le nei lava me o le whaamai, ioi, ua longo pui ali foi ma ua tātou maita wina iasa uma, ioi, o le tau longo, ioi, ia, ma tātou wa aia, te tupu mai o whaamai le nei vai taimi, so o se tu ai ngā whaamai, ele ngata I Samoa, ia ai maise o le nei foi atu nuu ma le lalolangi atua. E whai o ngase ioi, ma I tu mau, ngase tu mau o le tino ia I lātou mātutua. Ia ai maise foi o nisi foi o whanau, ia le misela, ioi, ia o le fulu, ia ai maise lava le nei kama o le o mawhai ia o na whaafiti, o le COVID. Se fulu maleiva. Ne le Samoai, ia, e pe lava o na watu se tu alalo fo I mamatu tau mawhai atu, ele I alu ese al COVID. Ia, e manatu fo, ia, ono le nei vai tau o le ngata I le soifua, ia, ele whapeo mau ono whaalawe. Ia, ai maise fo I o nisi fo I wafai I langi le fōlaunga, ia ona o ngase o le tino, ia ai maise o le wala au o le tua. Me la lea le mpai on whaangaluina le nei au nanga. Ma tau te manatu ai, I o atu pea a wā e ala mai, le ngata I ngase o le tino, ia ai maise o whaalawe, ia ai maise foi o whaamai e pei o na iai. Me la lea, ia, no tātou atunu ue, ia ai maise ui lātou uma, ua o iai le matui o le maliu maleoti. Ia mātou te manatu o le pese lea tauia ina o atu ai lea nganga o wha maisenga a wha mawhanwhananga. E pei o na mātou a watu ai o se au nanga lea le si ufofonga o le tae au fou whai pea mai Long Beach I California nei malana au nanga. E watu ai Malu ina e whaaloto tele ina ai pea I lātou ua o I mawhatianga ona ole mafutanga mo tusia. Me la lea pei o upu na wale tusi. Amu ia e whaanoa noa a wā e whaamawhanwhanaina I lātou. E ua māliliu toa ua umawai a upenga o le taua. Si whafonga le nei o le tae au fou, mai Long Beach, California nei. Malana au nanga, tau ta ia e ngā luenga I tiute mawhaiwa. E pese lea, wha maisenga, wha mawhanwhananga, mai le sunga se tasi foi, walau loa le sunga I a pira Crichton, whai mai, Lily After Valley. O si Maia lau whaafo.
star shine around me. Let your love shine through me in the night. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Those who shall show me how to grow in beauty in God's eyes. There is dark 10,000, make me a reflection of your love. They start shine around me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak through me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. They start shine around me. Let your love shine through me in the night. Lord, I see your world is dying, wounded by the master of deceit. Groping in the darkness, haunted by the years of past defeat. But then I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. They start shine around me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I follow. Lead me, Lord, I follow. Anywhere you open up the door. Let your word speak through me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. They start shine around me. Let your love shine through me in the night. They start shine around me. Let your love shine through me in the night. My Jesus, shine around me. Let your love shine through me in the night.
E au na lele i ma le wha maoni o lo whale maia i le fia o lo ali. Pese ia o wha maisenga, a wha maa whanwhananga i le mo TUSI o mafutanga e pei o na iai. Ia, ele mwhaen wha ngaluina pea i a tātou o lo i maota ngase i to tonu si o tātou atunu. Si lava i lātou FAITAU lia o ngase tū mau o ngase o le tino. Fua mai lava i tamā matina se ia o lava i whanau. Mai se o maota ngase ia e mai se fo i e o i le whale pui. Ia maso se tasi o mana mia se pisoasoani. O atu i ai le mana o le atua. Whatalo whatu i ai lātou. O whengau ia i sila. Lina ngafo a whaavevela. Ia o lepa leo. Ia pele nā tete vi mātai o ia. Ma se tasi fo i o paanga ta mai ta i a lua tapu Bradford. Tā lofa lava. Ia mo i lātou wa whātasi mai i le neitu la o le afiafi. Mea lea, ia, e lava FAITAU lia, tasi lava ia le sulwhainga o lo tātou tatalo i le tua. Ia o atu iai, asi e singa i maota ngase tatalo. E maua ai le tofi mali, ia le ngata i ngā e maua ai le malosi la le tino. Ia le pese lea, e asi atu ai, ia pei ona, iai fo le neitu la, ia e whai mai ia tau katea, ma le pese o le mana o le toto Iesu e maua ai le filemu. O se mai a lau whaafonga, Manuia tele o tō ngase le neitu la. Time
Ia, o le pesele na, moli atu ai alofaanga foi o le nei au unanga, ia i nātu o mafatia i ngase o le tino, ia, maua pēa le mawhanawhana o le tua, ia e ala lea i le tatalo. Ia, e manatu le nei tu la, ia, o le a awai a tātou foi, ia se i o tō whaafofonga foi, ia tātou tala mai Samoa, tātou news, ia e whapena un awina mai, ia e le whaletua, ia pola fionga foi, ia nei lua amesene Tanielu, ia o le nei lava foi au onanga, ia awa, ia tātou news mai Samoa, wamwhai on awina atu, matu sa awina atu, e ala lea i le tātou sponsor, ia po se tasi foi o whaletua lea fionga, ia lea tuiva o li i Kristo aso au, ia o whapea o na ia tongina le nei au nanga e whaawawai pea le tautua le sifofonga o le tai au fo Radio Samoa mai lao Piti California nei e ala lea i ana tala po news mai Samoa i mea o tutupu o le atutupu ma o tutupu mai si o tātou asunu. Iau si mai a lau whaafonga. Fatala fatu le si ufonga o le tai au fou mai Samoa i le nei fo e sa fou. E se le 5 miliona tala le tupe o lo maua mai le sene le teimi nei e pe on saunoa. Le ministan tanga luengo leo le sunga fau alo Harry Schuster le Amene. O miliona na o le amawai nei e le pulenga o le LTA. Ina ua pasi ai le Amene i lana fono le solulu sulfa o unilu o ruatolu tula fono. Teuteunga SS o tula fono le sene. I lona FAITAU lona tolu, ma whaase ea tuailoa, i le pulenga o flaua inga le LTA i whaingo lei sene, ma sanga wha amautui na iloa, e le tula fono lea, le whaawa wai lava o na whaia le LTA o lei sene awe taabale, ma lato wao ina fo itupe mai mita o paka taabale li taulanga. Whaali langulango ai o le tula fono o pasia le tu malo, si umulan whaipule tu u anasi, o le tulanga whalina le tu malo whaleata, to wha ale vena ale. Whapena fo i le tu malo vai mongatasi a Manuia tau ili tui vasa. Ma mafuli i aile i oe ale Amene pa sia i lona whaitaunga muli. Pei ta isa anuanga mai le tu ngai FAITAU i le teuteunga lea. Na langa ai ele fionga salapi nati le ao o na whaia o ni suenga awe ta vale malava. Whaini o lantou tui e sa ili ai pe o whaonga le aisa. Ona o le matua tele lava o le aisa i Samoa e pe o na ia mori mau. I lana au whai ngā ruenga o wha malolo. Na ia langa ane ai foi, e tatau o na amata atu i le maota o whaipule, e sa ili po ai o lo wha o ngā ina le aisa. Mai le whaipule o ana maala wofo pia la wofo i lana whautuanga, ia awane e aini lape i le wha o ngā ina o le awala, ai e iai le whai ngā niusila, mō tangata e whai leisene e siakia la tōpa ai, i le teimi e whai ai leisene. Ini se o tala, o le amatanga le masina talua i o me na tu ina atuai le wha vai ngal tama i ta ipule o le ofisa o sulfa inga. Lua monvao ka talaina sa polu lana fionga i le ao le malo Samoa. Peitai, i le tali mai e le sui ofisa sili, le sunga fawalo pepe se yuli i le leitio polensia, o ta wai le ala sanga wo o iai, mai o le aso muli o le ombudswoman lua monvao, o le aso tolu se fulu o le masina nei. O le tamaita ilo ia ia lua monvao o telelun sil fia tula fono, e le ngata i Samoa nei lava, ai o le wha le vau malo. Na amatanga lua tu lava i Samoa, le ofisa lo i o le sapolu, mai le tausanga e a whiwa se lau wanwalu, i le a whiwa se lau i walua, silia se fulu 5 tausanga, o ngā lua i le ofisa o whailau tusi o malo le tāpulenga, na amatanga lua mai ai le lua whi le lua, o se fautua mai sa whaulu fo i aimta upu tautu la fono, ma le vaenga mta upu tau whaamai. Lata ele lua tausanga o ngā lue o le Chief Legal Counsel mo le ofisa o whailau tusi a le ACP, po Africa Caribbean ma Stetul Pacifica i Brussels i le lua o surulua. Sa avea foi o iam whaatono le Rule of Law Division o le Commonwealth Secretariat, mai le lua fesfultolu lua o sufitu, a o le itofia e whaim whaatonu sinia, ma whaatonuina le tausinga o file mu, mai le lua fesufitu i le lua fesfuluiva. A o le itofia e whaim whaatonu sinia, mo le vaenga whaatonuina le tausinga, o le file mu mai lua fesufitu lua fesfuluiva, ma toi taliu mai ai i Samoa,
lea o lo ngalua i nei le ofisa o sulfainga. E le o se fono masa ni ai lea e usu o le palemene le vai aso le nei. Paitai o le tele o tulafono to e teu ma tulafono tau whaaofia le mota. O fina ngā loile fonga whetalai e whaia le fono Alopopo. A o talia li pote o komite o tupe e tala noa ai le tupe whaaso soa o tau sanga wha al tupe fau no ono tonu no ono wha. O le fono lea wa pasi ai lo na tulanga wha atop tope le tulafono teu ta abale le whaingo lai sene i lona FAITAU ngā lona tonu. Sauno ai lo na minsta le sunga whawalo le whau Harry Schuster e wha amala mala mai ui o lea ua wha afoe ai e le pūlenga o flau inga le LTA le whaingo lai sene ma le pasi o tabale afi. O le nātu langa, nā fua mai le pule wha al tulafono o lo o iai le komsina o leo leo. E nā te tofi ai so semta ngā ruenga po se pulenga e whaia le ngā ruenga le nā. Taimi nei, le ua pasi al tulafono e wha awa wainoa le LTA ona wha amautino e saunga le mū ta avale ai o tangata e avea ta avale i lunga o lato awala. Ia tutu a ai le lei, ia sao, le process po o le awala e whaatino ai le toe fo i mai o wa lele mai saina, MANATU-AUTU i Samoa. O le itu le nā, sauno ai le taitei fono le fas, o le minista o whaatu angam whai ngā whai wala au le malia toa le utea, i le porkalame le si ufongo le tai au fo i Amelika, ua whautua ina la tau e le fionga le palamia, fia me na o mimata a whai vai so nei. Ia tautua nā e sao awala e whaatino ai le toe fo i mai, o wa lele mai saina. E tasil mafua anga o le malanga mai o le wa lele o le lau mainga o tulisi, peitai, o sao nola auli, o lona ia so o tanga i wa lele nā, ona o le a avea ma awala e lau tuai o loa o whaato anga Samoa i saina, o se awala vave, e na o se fulu i tu la nai lo le wa ai lalo e FAITAU waso o whaatali se tau nuu a le waa. O Samoa ma saina, o nisi nā o tō tino le whaalapa uptonga FAITAU inga ma lo laulangi o le WTO, le World Trade Organization, e sa olo toi le FAITAU inga o ala o loa. Sau nola auli o malanga whaata i lea sa amata le tongi pau o le a tatala i malanga tu utaimi po o scheduled flights e pe on fuafoina mai tolu masina o toi wha ato ato ai ta penanga al company wa le mai saina ai o se ava no le leifo e mo faltali malo i Samoa e ta pena i la tau mo le nā taimi fua i a se tema o le tausanga nei lava. Le se fungol tai au fou mana tamua mai Samoa e Manuia tau manga toel nei fo i aso. Ia, o le nā o tau whaafonga i tātou tala mai Samoa po tala fo i o me watutupu ia maua watutupu ia ma o le atutupu ia e pei ono tau whaafonga atu iai ia o le sa awina mai ia e le afionga i le faltua ia le lua amesene tanielu ia o lea sa lango sua fo i ai ia le nei fo i au onanga ia o le faltua ia le atuiva o li Kristo aso au ia o wā lava le psoasoani mo le tau longo pui ali o si o tātou atunuu e tu sai ia o le ua tau whaafonga ia masalo a mausa awanua ia ona whailea ia leo na toi whaalau tele atu ia tu langa e pei ona iai ia o tātou whaasalunga whaapisinisi nei ia e pei o le vaenga mua o le Paradise Supermarket and Store e mauai so se o loa Samoa ia mamea tau lima e ta tala mai le aso ngafua se ia pa ia le aso whawaile tele o lea foi au onanga e tele o loa si atoa ia e maise foi o le tele o mea tau lima ese o le upu tal tonu atoma ina wawa ai pe ama fai ona e asi iai ia ma e fesili ai e mauai foi le fesoa soani ia o le telefoni fitu tasi fa 5535 o le TUSI tolu tasi West Lincoln Avenue Anaheim California i valua valu o tasi e iai foi ala tau fale nei foi au aunanga e tau o le Crystal Room and Port ia e pe ua ono e fale e tele ala tau potu tutonu soani foi le nei au aunanga ia mo i la tau wa vea ma senior citizen ia po tangata foi wali taia mai ia e mawhai lava ono tau wasia ia wa seno whanga tau te fia maua e mauai ma totongi e le whapea no fufua ioi e o e sa ili ai se soani se tau ngofia ma soani mai ai ia le afionga i le tamaita ipule
ia le atuiva o li I Kristo aso au telefoni fitu tasi wha 553 5 o e pe ona tau whaafonga mai ai ia tātou tala mai Samoa po tātou news o lo lango sua ia awa foi ia le nei foi au unanga mai le whaletua ia le atuiva o li I Kristo aso au le supermarket I lea I Anaheim I California ia e mai se foi o fale maututongi ai e te maua ai le fesoa soani ia o le vaenga mua le na ia se tasi foi o insua e ta o le life insurance e whawhasa o le lato product o le IU al Index Universal Life tele o whaamatalanga mo le nei insua ma le tāua ma le matangofie fesoa soani tele ia oe ma lo vaenga wala au le afionga po le sunga ia watami fatilua iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua po le faltua ia sewi fatilua 5 o tolu lua valu fa ono fa iwa o le nei au onanga e whaonga ai ia nisi o lato living benefits pe a whai o lo e soifua pea e maua cash value mo whaalawe lawe whaapuasei soani foi pe ali taia ia ai em fai foi ona insuai I latou e maua ngase tu mau le ngata I leo le tele o le au onanga le nei foi insua ia na o Amerika ia manai territory e lua o loo iai le nei au onanga msalo toititi pe ona maua mai le alipule toititi o I tutuila I se taimi o luma ale nei au onanga taua ia a walo soifua a o mai le wala au ia a o iei se leni e tapa iai le ngata oe o lo soifua mai ia o nai alo mo whanau ia e mai se foi ia o au grandkids ia e mai se foi o le ainga pe a whai o soifua pea ia le tina poltama pe a o mai le wala au le insua le nei e taua o le whawhasa po le lato puarat IUR e il falta vale le ta o performance oro seo ne o tasi le falta vale pitosilion so soani foi io a fai e te fia mau se ta vale fou o le ta vale fai ona second hand ia po se ta se tuanga ta vale lava a feane ile performance oro seo o lo maua ina e paua me mana o e tamalia na o se me ta o tuai o ia se tupe maua o e po le se tutongi ia tu iai fai la tau ngai o inga uma ia mawhai uma mea e mawhai ei ona e maua se ta vale o le la tau TUSI tasi 5 wha o I Boulevard Widna California iwa o ono o tasi o le lipule ia o le sunga ia Ike po Ike Manda ia po le sunga ia George California le ofisa 5 iwa o e iei ma le lako South iwa o iwa ono tolulua ono 5 o tasi fai ona e wala au fesoasoani tele mo oe ia ai le ngata I lea ia on se taavale e te fia maua awa ia le ainga ia se tasi lea o vaenga foi ia o le OCI e tau o le Polynesian store ia le iwa fitu lua tasi le TUSI Garden Grove Boulevard Galway and Garden Grove Street e iai la tau baked foods every Tuesday to Saturday hot food Saturday only ioi salo vanga le tai peni pastries e fai ona oka foi o pi ora ia le baked food ia pe a mana mia telefoni fitu tasi fa 5 iwa tasi 5 o iwa lua o le OCI Polynesian store e ile vaenga le ta o soani nei vai ta o ta o le starfish o le vaenga le mo meo foi le se vaenga fai meo ta o gift card mo ka troi e le te alu FAITAU mai a vela o mealo o inala o le nei o nanga e whapea o le starfish is a digital platform. It gives instant cash back on your shopping at almost 5 shops that you already shopping at it. O le nei o nanga a whai te alu FAITAU e mawhai o na toe maua mai se vaenga e iai lava pasene e mawhai o na toe whaafoi mai tele o fale pe o le Amazon, Walmart, Home Depot, Airbnb, Chevron
ia ai mai se foi o vaalele pe ona iai le Delta Airline ia ma le tele o company vaalele mai se foi o pamukesi ia ai mai se foi o se tasi foi o auaunaga ia pe o le Asia ia pe ona tautagaʻi mai ai ia o le fagu lea e taʻu o le Asia ia ma lana tau lea o le Venus 28 ia e taumafa pe inu e oe le tama leo le Asia e toe ola ai uma saos ia mai se musele o loutino a o le Venus 28 a ia se metiga na faapiti lava sina mea i lou 5 milimili ai e te faalogoina le Malu ia ma toe faafoʻi ai i le malosi faafouina fesili la i le telefoni lea e mo le tatou starfish ia ma le Asia le faletua ia soli o la le suʻa 512 370 o telefoni le te faasiotaʻi ai pe aifia auai i le starfish ia ma le Asia Venus 28 ia o le faletua ia soli o la le suʻa 512 370 o ia se tasi leo auaunaga po se tasi leo fale tavale ua taʻu o le noako io e tele o tuaiga tavale kama ia Amelika e le Chrysler, Dodge, Jeep, ma le Rams io e taʻu la o le Aaron Dodge Car Dealer of Noako ia e ia la tavale fou io iai foi tavale faaogā foʻi ua iai a o le tele ia ma le fesoasoani vala au ma e faasiotaʻi le susuga iā Brian vaalelei lima o le ia o le sales consulting ia se tasi o alo foʻi ia o maualuga foʻi lona tulaga e lea foʻi ia auaunaga o le faatauina o tavale fesoasoani tele mo oe le tuatusi lea valaau iai o le tasi iva valuʻō Hamna Avenue, Norco, California, iva lua valu ono o. Telefoni lua tasi tolu valu fa o ono 551 fesili mo le sunga ia Brian vale lei lima e maua ai le fesoasoani. Ia, nisi ia o vaenga foi e pei ona iai le auaunanga o le B-Design ia o le faltua po le tina ia viwa sua lalo ulu e nofta kora le nei la tau te ngausia ma whaatino fo se auaunanga iala le mo meo ata fo ie whaavaa le lei ata tuai ata tue whaafowina ia e maua i e mwhai ona e wala au iai e maua fo i pine o maliu so se tuai nā pine le ngata na o maliu ia e iai fo i anniversary e iai fo i nai pine fo i o whaunga po le alava e te maua so se tuai ngā style e mwhai ona psoaswani e fo i panas tama te tele ia tusi ai ngoa po le a whaunga o meo safai ia po meo foi o ekalesia ia ma le tele lava o penas te tele pei o no tausi la fia ia ai ai foi le neats kamai e lua tu le nei au nanga ia e ai lo la tu la la South Bay Long Beach ia ma Orange County in nei California ale la tu ofisa au tu e o in North Dakota ia o le lato emaili e whapea bdesign21@gmail.com telefoni 512-375-555 ia pesili mo le fantua ia viva sua lalo ulu pessoa soani tele le nei foi company so se au nanga pe oata o pine o panas ia malanias IPS activity o le tasi le vaenga e tau o le skulati e lato ofisa sana ana ia o lato lala i LA, Las Vegas, San Francisco, Florida wa iai nei o lato lala lo tau tala i Utah, Seattle ia e mai se foi o kanata ia ma le tele o nei au ona wa mata o na alu tonu o Amerika nei o le nei au nanga e tau o skulati ia wa ia vaenga ia whaafiafianga pe o Coachella o CTC vaenga whaafiafia pese te tele ia aile ngata foi lea ia iai mo meo tu ngā tāwale ia manisi lava au nanga ai fia mose ngā luenga wha skulati o lo tele a la tau ngā luenga mo le nei vai taimi
telefoni valu fitu lua o tolu whaono tasiiva e te fesili ai mola a LA Pete Nonu o Alii Pule ia Las Vegas, San Umi, San Francisco ia o filinga o te Ima Florida o Viliamu. I la ua la ia o lo na ina fole nei au nanga mal tautua le li o David sai ia ma le li o moe tai masina. Ia se tasi na o nanga pe o na iai ia apai te malanga I Vegas a feane I na le kale sia e tena fou e faile la teu pinko a songa fua ma se tofi ia ma tatala I le lima pi I le afiafi a le afo leono a mata lea talonga o le lato address Iwa lua o South Decatur Boulevard, Las Vegas, Nevada, balu Iwa tasi o fitu. Te leo lato talonga mata ngofie, tele foi a lato talonga mo failonga le lei, ia e mise foi a lato pool tap, wala au le sunga ia teron fitu lua lima, lua o tolu walu o lima o mo nisi whamtalanga e iai foi le lato pinko wa tape na mole aso wha o iulai. Ia e ele lato snack pa, ai te le foi le lato pakanga, a e asiasi Vegas afeane ina le pinko ale e tena fou. Ia, o le vaenga lea mo Samoa, i se tasi au nanga fia family large, e nā I vai moso, i le tolu tasi Nelson Road, o le nei foi au nanga se faltali malo, i po se mota, ia o lato telefoni tolu o tasi mo pili fitu o valu ono valu lima fitu o valu ono. O le lato emaili fiafialarge@gmail.com e le Facebook fiafialarge. Le nei au nanga e iai a lato vento ka ua mata, le fo iai a lato pasi e tau le fia pass transport. O le nei au nanga te leo le nei fo I fale tali malo, ia pei ono tau mai mo mai ai, ia le ata lea pei ona watu, e iai uma ia pusa aisa, e iai microwave, e iai foi whanu kofi, ia e mai se foi se late o nanga mo se tau maftanga, ia e totongi uma wala au, ia I telefoni e pe o nā watu, nei foi au nanga, ia le afionga ia le mita efu, ma le faltua ia vata efu, ia male nofo ia lo o lato, ia ona ina foi le nei au nanga. Vanga mulmuli, ia e le kampani o lo lato faua fale Samoa e ta o le Lucia Construction and Drafting e TUSI foi lato wata. O le lato telefoni ono valu lima fitu ono tasi fitu tolu o ono, o le lato emaili o le siaripley@icloud.com ina I vai usu. O lo iela lato vaenga o lo tauni neta o le sport fishing coming soon mo tuisi ma le ofisa tuism. Pesili mo le sunga ia Edward Ripley o ia lea e ona ina po le nei au onanga kamuta ia e moise foi o nisi foi ia wa le fano tanga matulanga e pe ona iai ia o au nanga na e pe ona batu ai o au nanga lava asi o tatu atu nu o tama fanau ia e moise o tupu matamali au nanga le mafai ai ona fasoa mai e le ngata e so se au nanga ia pe ona o to fafonga mai ai ia e pe ona batu nei taimi me la le ia pai mai le pese le vai ai ia le tatou le foi vaenga mai a silia utai pai mai ia wanti la ia o taimi lava le fia tatou pese masiva ai ia au fanga sol a mai al vaenga le ia on te pena lola ia le o nai pese lava e tolu e whaawa wai pele au nanga nei por kalame pese as whanau ma pese lua e le aine tātou pese o lo whanga o na lo iai le por kalame muli mai ai tua pe a uma nai vaanga ia ai tau lawa ina ia watu ai pele au nanga e wha a wau ai le tautua ale tauta iae inga luenga I tiute mawhai vai pei ona masani ai mo lana au na masani ai pese lea wanti la ia mai a silia utai e vai ai a tātou ki mai a lai wako au ia Sela ni mwanda Malie yelo wanganga Use ileva Listen to this. Solo ilunga awa ole koi pisa le va use eko ile masinga fa sabili awa te fia misa nge pa u ile ma kila pa ai la ko pa nge ngalo awa
aso le leilo o miaso te whaka ua i o mangako te kako wha o le malanga pusa O le ulua i tau sala o le alo o mataafa o le tama i tai pale mia mua mua ua tula i o se lale ai au aso talu mana Samoa malela lola o lava ia ngale fia fia sanga i maila ia sanga i maila ia sanga i maila ia watila ia alu 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 ia i makua i alu 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 sanga i anela ia sanga i anela ia malole toa malole tau malole lofa i tangata ni Samoa ile la lola ia toa Male TUSI Paia, Taufu alea uangia nia ai la ia sio Tamalu ia Samuelu unoko Samuelu upa Samuelu ukimo Samuelu ufaku alola ia ina fainga malo ai ole a opa kimaku hey hey ho hey hey ho hey hey ho kasi sound hey hey ho hey hey ho hey hey Fia sanga i maila ia sanga i maila ia sanga i maila ia watila ia alu 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 ia i makua i alu 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 sanga i anela ia sanga i anela ia lava ia ngale fia sanga i maila ia sanga i maila ia sanga i maila ia watila ia alu 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 ia i makua i alu 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 sanga i anela ia sanga i anela ia lava ia ngale fia sanga i maila ia sanga i maila ia sanga i maila ia watila ia alu 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 ia i makua i alu 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 sanga i anela ia sanga i anela ia Ya, o pese lava o le fia ia e mai se foi e pe ona iai ia le tatou pokalami le nei tula. Ya, o pese i o aso whanau, ia e whaamanuia tua ia i latou uma, ia wā le nei vai aso, ia ma le nā foi vai aso, ia aso soifua, ia manuia tele. Le amatu le tō lau lau inatu, ai mole lau tele, Samoa, New Zealand, Australia, ma Amerika nei, ma se tafa o le lalangi Hawaii, ma Amerika Samoa, pese la lea e whaamanuia tuai o tau aso soifua manuia tele. Fua ia lea tua nisi aso se tele. Ia awalo tau soifua. Ia usi Maia lau whaafonga manuia aso whanau. Mai pese lea.
matua mai le tempala ya mai ya Mr. Cowboy ia Manuia tele o te wasoifua. Ia le pese la lea e pe ona watu Manuia o tau enevesi tautonga mawhai poiponga fai mai le fungala au le na mai le Vina Records e wha Manuia tuai mo le neiva ia so i lato uma maua ia nisi foi o mafutanga fia mai se tautonga ia le pese la lea fai mai le fungala au lena ia se mai ala wafo. Tasile na pe ona mai foi nisi foi alofaanga e fa Manuia tuaile e na vesu foi ia le matua na foi ia asi foi o pa anga foi ia mai sultina ia te visa Ioane ia le sunga ia Tony ia mai se foi tina ia valo na tala
ia mo le ono se fulu fitu tausaga le pei ona whaelongaina foi ia e pei ona iai ia le la anniversary ia me se foi o le atali ia Brendan le atua iai lana lua se fulu ma le lua tausaga e pei ona iai manuia tele o tou aso soifua ia e mai se o aso whanau. Ia e manatu o le pese la leo le ata whaapitoa mo tamā uma o si o tātou atunu. Le neiva i aso, ia e pei o nā watu le aso fia ia o aso whanau, ia ma le pese lea whai maia se au maia ia lea lunga se i o ta oto ai. Pese la lea mo o tau tamā manuia tele le aso o tamā. E whaapitoa lava ia ona o saa fia lava o aso fia e MANATU-AUTU pea. A wapo a lava fita ma whaingata e pau lava lea o le ulu lava o le ainga ia o a fo i tūlanga e pei ona iai le neiva i tau ia manuia tele o tau aso ia a wale aso sapati o le alumanai nei ia e whaelonga ina ai le aso tamā. Ia mea la lea ia mo i la tau uma o aso soifua ia o aso fia ia ma le aso tamā. Ia whai mai e sili uli ia malana pese lea send me the pillow. Usi mai a lau whako.
Manuia tele o tō aso whanau ma aso fia ia ai mai se foi o le aso whapito o ta mai tawalunga tuai lea vaenga ia whai mai au mai lea lunga se iou ta oto ai ia o le vaenga lea o le atam whai atu ia e leo tue mamau tau nu mai ia tātou malo foi e pei o na iai le porkalame mo lesi a lua i tūla ia e leo tue mamau ia o na matalia la ia lea mo le vaenga muli ia ai o lea la tau whai atu nei mataupu ia e au ngā foi se i o tātou whale iai ia au matu au mai ia au watu langa e pei o na iai o le naenga lea e fia watu ai ia se tala foi e pei o tātou tala mai vai whanua ia nai pei o no tō whaafofonga iai io e le ngata foi ia o e foi ua whaamawai ia ai mai se foi o le mai tūlanga sa tō fia ai ia ai mai se foi o i la tō foi o lo o iai foi ia le nei vaenga foi se tupetele ia mai foi le se 5 miliona ia pei ona maua mai ia i la tō o lai sene ia pei ona iai ia le ngata i leo se tupe foi e whapea ma whai ai foi ona whaanga solo ai ia ngā luenga ia le ngata foi lea ia o nisi foi o mau e pei ona mai ia o whia lasa i ei nei mau ia e whai mai e tauna whai ni vaenga wā ia le suenga foi a wā ia tātou aisa ia e mese foi o tātou tūlanga e pei ona iai ina ia maua ai le toa whi malie ia ai pei ona mai foi ni o lātou tualal ia ai o le nganga lava ia tātou te tau mawhai ia awa le anga i luma mo le manuia e pei ona iai si o tātou atunu. O le vaenga le pei o la tau watu ai ia sina vaenga fu i hao o na tātou whasoa iai. Ia o le pei o le lolonga lea sa iai si o tātou motele sa la whai. Le tātou wā ia soifuanga ma leo langa nei. A o mai tūlanga ia. I ona tātou whapela ia lea o ngā luenga e pei o na whātau toli ai foi. Ia ai meise foi o tūlanga o ngā luenga mole alofa. Iwe le ngona mai. Ia ista ngata ia o lo whai mai o le pisa mai. Ia whamania. Iwe ai ia tūlanga ia o lo au mai ia maenga ia o le lolonga le na motele sa la whai po whaalawe ia na tupu mai ia le o le matanga luenga lawa si o manga ma le ofisa whaalawe whaafuase a tātou titilo la iai ma tātou wa ai whale mawhau e se fo le tāua le nei vai tau wa o le ua whaatupula ia ai ma tātou nofo ai ma le iloa o le lou ma lona fuata o le taimi foi malona taiala e awa a tātou titilo le taimi wasola ia e se asa ia inisi e oa nga iuta whai ei ni whale mautu ma lei o le mele wa iai wa tupu le atunu ma ua whaasolo nga itua wa o nei la le taimi foi lea wa sa tātou wa ai aso ia e sawa le vai e alua e le taitai a whaina awa foi sa le ini tele o se itulou foi le. Sa le tele se la pisi. Sa le tele ni mea. Ioi, awa a pa ula au na taimi. E matua a maia e sawa le ala vai alulo. Taimi lal nei. Ia wa sue lo le mea foi pe o le tala. Wa sue a le vai le mea alua nga ia. O le saula le vai le sau iuta. Sau malesi ala vai. Ia wa tu whaatasi loa. O lofi mai loa lea lau o tātou wai mo tau sanga e fia ma fia na tutupu ai o le mea ta tau o na tātou wai ina ia mawhai ai ana fo ia ngā ioi loa te pena le whai ngā malo ina ia whai ala vai ioi tilo a ngā i sesi tūlanga pētoe ngā whatia au tawha i nei fo i tūlanga langa o le nātua lea o lo ina sauia ia na tua ole o ngā luenga le tua e le aia se FAITAU fia yoi ai e tātou titilo ile saunga le mu
Yoi, awa au ina sau le po. E le aila ngā pā le po ia a whaina loa tātou. A le sau le au. O le ala i maua isi toa mali. Le vanga la le pe ona tātou wā iei. O le ala ua tele vāenga o vāenga tūma oti. E peila ona iei e le vanga lea o le ofisa o mtanga luenga soifua maloloina. Yoi, o le nua le alofa. Ia me soifua mtanga luenga leo. Ia pei o vanga i tūma oti o la lātou la le tilo anga iei. Ai whaapito au ngafa ile. Vāenga lea le mtanga luenga te tele ale malo. Yoi, o lona wingala, o lea la wata umai i mewa tutupu umai sio. E le teo iei nea lau papai alu i lalo. E wafoi sa le lava se whaasoa i asu. O ta tau ona, whai le lei ala lau papa nga ilunga. Ina ia sao fia le tafe mai o ai. Yoi, ia le lei ona whai mamalu pui ala lau papa. Le lei ona whai ala vai te tele. E leo teo e ngawhatia e tamai paipa ona iei. Ai whai ala vai te tele. Whai tūlua voi le peo le whainga lesi tū. Pe whainga o kalingalu, lesi tū, ai whaasau ele vai ia tasi le ala vai. Wa le ala wa tupu mai nei la mea, le ala wa tilo iei, e ao ngā fo i la me tupu. Yoi. Aia, le whaitio mai lea, ia, ma whai mai lea, ngau lea ama lea, e ta tau ona. E leo whaitio al whainga malo, na e alu ala tu. Ala sanga whai, ele o ia whapea, anga whapea nge whai, o whapea mai le whainga malo le iei. O le whainga malo le o tuanai, sa le whaia le ama lea, ne ai. Tupu loa, ba ai i leisi la sanga fau, ta pena ai. O le ai unga ia la wali ingi, whai mai ama, ioi. O mea i o kupu mai e, le o le nā. Ioi. O le mea o le tupu mai i o mea, o le nātua, wha le soifuanga ni. O ngā luenga Sicilies, ai e tātou wa aila, wha tupula ia la, tā pena wala wai, wha te tele. Yoi, o luna winga la fia ai a inga, o leo la awa ai, o leo a tafe mai ai uta e saua sautai. Yoi, e le to iei se poloka, pe to ei fui se mea whai nai. Yoi, ia e mai se foi se tulo o ngā la au te tele, ma mea ia. E le la le to e luatua taulua. E so e whai ki o so. Yoi la kako ave iei ma tātou tau mo whai ina ia tua ia ma lea. Yoi, tātou tau mo whai e tapena. Ai la le mānei o le mele le wai e nilka i milionga lea. E la to e titilo e lesi mo lesi milionga. Whai ei le leia maota o i la tau. Sa fua i ai. Yoi, e wao i nā lea la whai ei ma pine wha mau. Nau ngā la lea. Yoi, e wao e whape nau tilo i ai. Tātou waa i ai o lea o ngā lea. E safi ai. Peia o na moni ai le tasi FAITAU. Whai ngā malo lea. Mole atunu. Yoi, e le mo se tangata kua kasi. Yoi, e le o se mea whape wha i la ingi mea. Sa fua le lau tele. Yoi, ma ai ia i lato sa fua le lau tele. A mata mai ai le o matua po ai lava ta iulu se ia o lava se wau pito i titi. Ia se mea e tā ua ai ne sa whanga mo le atunu. Yoi, a wā a whai ai le mea tau mawha, whanga ai whanau, a mata mai la loinga. Yoi, te tongi ai pili o a onga, sila le māneia. Wale tu se mea tātou te tau mo whai atu ai ina ia wha a whaina ai loto tangata. Ai a wha tupula ia ai le fia. Ia le fula whai mai nge, ia ka ilo hoi, uma hoi whapea. Ia o whai ngā pāloka le la sau nge, le la whai ei, ia campaign. So le, ia whai ngā pāloka se vai sa aku le wha mangiang. O ku nge ia lua wale le sainga lea wakua, se tuloua, atua sainga whakau uma. Ioi, ngā luenga tau lima, o mea tau mawha, ioi, awe e kālesia, awe le au whaafia, awe au televou, awe a fioanga. Wa makau kia. Ioi, e leo aku whapea
Ai leo mai foi saina fa pe mai no nofo. Ioi. E leo mai foi saina o mai passport Samoa. O mo mea e tau o visitors. O ka ngaka e o atu e tā whawhau. Whaingola ia tātou mo tūlisi e o atu e a watu le whaamanuanga i Samoa. Wa, a whonga i tele o po kalame i o saunei. Oka, moli mawina. E le whai mai ka la, pe lua ka la. Sa saa atu le tamau ainga. FAITAU wafe, maafe. O ali miliona. Ioi. O ha. Asa ia tātou te o ma tiltilo whai mai ai. O, le ala o saula, o alwala. Ia waila leo ngā. Le wau ngā. Wau ngā le watu fo e oitulisi. O te wawa ai e kampani wa lele ia peila o na whaalau loa mai e sunga la uli al male tua. Ua umala le tjara. Ale ala la whai ma wa lele e tauan talu sanga lona lai sene e al watu ai. O la tu wala ia le pe o wa lele fo ile la ia ai waila ia le mane. E waku inga e waku tulisi ai sau ai malea. Sau male uka o me tau mafa. E mai fafo. Ele sau la ia le sau ai mai tufa ia tunu pe o Amerika pe o le nei ia tunu o lo matua mau ai a mes awa ngi sile mau skalia o le vanga sau anga ai pa solo mai nei e o isenga e o ifia ia tunu ifia e fia o le ia lo papa au malala ai Samoa so se tu o le nei la lang wa o ia le vale le ase o se company kele so ia la tātou te vai ma tustusi lima mwhai mai wa maa I mau. O lea fo waka wai wha mei e lei o le waanga le. E le ia, e le se wha mole. E le o se mea fo nei whatu a mata na nafi. Pa mala malama e sunga, wa se fulu tau sanga wa levan tau mwhai mai. Mo musul whai ngā malo sai ai, whai mei e le ai. Aisa, nang fu ele mana o ai. E mana o e watu se me whautua atu iai nisi. Ma watu se le lenga. Wā nei la. Nga palasi aku a uma. Koe palasi aku. Le leu lol whai ngā malo. Su e la se si me e ati na e aile manuia. E le ala. Tātou wa aila i aile me le wā fua mai si o tātou tunu. Le ala wā mai ne. Ai so ia lo kupu aku lo whai mai ia wa aila o mala ia le wā. Wā o le wā. Ai, ka malilie ole pau lava ole natua. O mena whai ele tua. Ai, ele o tā pena i ai tātou. Nai mai ele tua me tā pena e, o tā pena. Ele o wha pemela le whai ngā malo pena o whātu te imusola. O le whai ngā malo o leo tuana ia. Ele I o e whai mea ia. Ma, nei ai. Ile o ye kia ye la teu pawal mea o e te va ai po le alesi yoi te va ai lesi vaenga e ta u ho ile le fa ta teu fo ia meet le ko lo lesi me le la so yoi po a results o a ends result te kaunga develop ai le fa mo sa mo nei mata te tilo mamau yoi te va ai pe ono fa pe nga fa tion te fa ni mota I au tafa ia fa Nanga le wa tala le atunu ua ngai tua. Ioi. A ola nga kafe mai uka. Ia ei lava nai me o sau ai la tua mal. Ia le ko fa fonga e. Te tasi o onga. Ioi. Ia wa il kange vai. Fa se e mai e tamai tia onga. Ina ia sau. Titilo la ia fai ngā malo. Ia vai ngā kupua. Wa vai aku ngi ka ko langa le tu se me lilo I lunga o pena ta fai lang ne pe waso ia yoi e fi wa fai aku ala e le lo aku fo e mako ya me le wai nga ku punge ya le mais fulming o ke a sau lunga e wa vai e mako maka aku la wa lu le nga le pa fetai fo I la fiona al mista o nga luenga tele fa taifo I le o nanga isi fo I mista wa so I fu maloloina o le wata pena yoi tele o vaenga uma le wata pena wo I fatino yoi le fai mai nei wo le ni me ma wai e kon kalake ma ele o fa ai fai nga malo me o me nga fai e o ko ya le la wo uma ko pasi me nga fai le fatino me uma
Ale la ko ko il nga malo le lo ye. Nga iluma Samoa. Yo, development. Na to va ai ina ia patipatia. Na wai tele o tangata. Yo, ai woni tatu tongi maa ma tatu fa peifo. Ia o ai le. Yo, pe ona matu ele tu alalo. So ia. O tatu va ai e leo ta pena. Va ai ai la to insinia popoto. Wo va ai. Dale mea la fai ala vai. Ia langa o leo lua mata vai o saua ngai. Pe ona maua ele saunanga le. Wul nu le na mai nei. Ia le pen fasil se tasi o fal fasal lau. Ia o sau lesi mata vai sau malesi. Ia le la o mai luai. Le ala malusi la leo tafi. Ia ai kiutilo. Va ai. Fai ina ia tau nuu masele lenga. La lesi mea fai anga iai. Ya, e peo le nā le nganga o le tau tuli loa tuai, ina ia tātou i loa, ma ia o tātou wa ai. Ile le lei o Samoa wa iai. Iwe, wa tele le Sofia ma le. O tātou te tua ia le taun tā sui fuanga. Ia la whawhia lang kaun kā ia o kou mange ia mākou, ia i Amerika nei, o le makua kaun kā, e o ai whale inga lele. Iwe, o le fais le wa e matou le ia i le McDonald le e whakau ngei koe ki kia ongo kala Amerika i le fais le pepa hoi le ia la tau tangi la ma tau whape mai le u tau waa i le ngā luenga le ua whai e whai ngā malo ta pena le toi whale le lei la le tau mawha le atunu ma le lei te le development la ye te le safe le safe le to yen fa kunga kunga la ku fa nga le export nei se import a ke le fo import nga o me fa ye nga wenga nei a le tau ma ala ye ye sa o lai sa so fu ma ye ta tu a malalanga ma ye le sa ye ya le west ye nei se hoi ia ngol na vai tau o le fasolonga le olanga mal soifuanga le fa petu ma le ala u faso solo Maia le o mai le fia tau sanga ia vai le va le ono su tau sanga samo ia la le ia tau ono tatu loa ma ia tau on tatu mita si o tatu watunu Samoa mita tama Samoa nang fo la tunu e pe ona moni ai ya fo ana sau no ai la fionga tamai ta i pale mia i nisi fo ya me se fo to tele o la to to ton vole pale bene Samoa o la tunu tofi ele o se atunu taliola o le to ai o le atunu e tofi mai fea tofi mai le tua e ta penai pena le toi fale ta pena ye kalesia ta pena ya fioanga lava le to fa mal fa utauta ya e MANATU-AUTU la tatou e pe ona tatou va ai le nei vai tau e o tele a me fo o ka fa fe kai ya le a lua la ko ya le fo te falo tatou maua na po ya ko lua ya ya na ya fio anga ia lo FAITAU tu lava il miliona ya awafia faiva ai sengu melakele ale luale ya ne pe no mau le tama malana wo ya tatu tu ia le tu a malulu atu la matu le o lava mata ua fio anga na wo to silafia le winga le na tatu te va ai ina ia atina na langa toi la langa mai ne to fa sai ai si o tatu watunu pe ona fai mai fa vai le tua Samoa o le tua na te pena Samoa mo nei mataya ya le nganga na le ta wa tuai le manat ya ona wa tulata fo le taimi ya awa fo ia tatu maloe pe ona yai ya e pe nei motunga afa ia o le tau tultuli atuai
ma watu ai ia le tūlanga e pei ona tātou tala noa ngai ai. Mau ai fo i le fiso ta inga. Ma ia tātou wa aia ngai ai. Mo Samoa, mo nei mātai au. Nui. Wani o tātou toi manatu whapea. Tātou wa ai le tele o whamania. Nui. E le whapea o tātou tamo whai e toi TUSI 5. Ia, polea. Mai so ia tātou tu ai pea ia. Nui. Walawa le lua ma le afa tausanga po lea la umatuale nei tolu tausanga. E pea le upu foile le olai save ule kalebe. Nui. La save ual kalebe. Nui. E le iyo o al taime umain save ule kalebe. O la lava o lo amai lava. E la ka komea la maua. Tu ai pea. Se mea tātou te toe. Hasanga lava ia la tau ma mai pea, ma mai pea. Tuli pea le ai o Samoa. Ma tango fie tā penanga. Tātou wa ai se lenga. Ioi, tātou wa ai le miliona. Tātou wa ai le tamau ainga. Tātou wa ai nei le peona tūlai mai o le tala o le tupe. Ioi, tele i o mea. Nanga o mea ai e whai ei peia o na maua. Lai o nai tau te sila fia. Nea uo nei ele i whai akua ngisi aso ia. A mea lengi kupe, iei kupe. Iei. Ele mea sa wai e kalo kupe. E kilo a ngai tamau ainga. Na fua la ia lea. Nanga lai ele game plan le malo. Mo lesi 5 tausanga ua iluma. O lewa na watu la wai loa le malo le me le la maua atu I, maua mai I. E te valo pai, mai naso. O na fua la ia lea, o le ale mea la tau mwhaianga i le paketi, ina ia tofsia. Ai whaatali la le ofisa o tupe, se ia au mai talo sanga a vaenga departments. Po le ale mea lue lea mea, ma lea tupe. Ioi, ele whapea nge o menga lenka penga ku tau sanga atua talo tu. E pasia lo talo tu pelea, pa alu whanga yoinga. Ai tā pena folis kalo kupe. Ioi, ma fo le la tilo e ina ia saule tu pe to tonu, ma ia ngā yoi mai ala wai lo le me le la foua ngai molis tau sanga. Ai le whapea la ok ngefe mai ia ngai le se kupe, o whempe whai. Menga lenga whai patit a whai ngā malo. Fuanga iai, malo ke kele ia. Ngā whakaua ia o lako mea kau. Kawa lako, menga le ke Amerika. Nei, pe ia ilo ia wa ngā whai mai ai fia mea ia ngā konga o vale le kau kuai fue Amerika fia ia fia pilionga. Ele kalangoa ia patu na ngengi milionga, kalangoa pilionga. Hape nale ngā ing. Nei, wolfai mei lengi kupe. Nei, kupe. Ale kupe ale kele visevla iai. Nalan me la tau, langa la ko loa, sa iai to tono al whai ngā malo, la tau te loa me la iai tupe. Nei, ai lo uma, tele tupe la la ke loa me la na iai. Me kau investment o kau a. Na ele pape, wala le, ne iai le la tau saunuanga ia. Na tala tupe a le folinga len tupe. Anga le ilan kupe wha ngai o il milionga ngal. Ioi. Namo lepa ngai lo malo, pengo whai ako le si 5 kausangal ngai len tu la ima iai whai ngā malo lea. Le ngā makang lako a puti mai. Malako ka mo whai po whea ia ngā iai le tala o le se lene maua mai. Mea mai I, ni kwans ma mea. E leo ka uangi longs le kei mingi. A whai la ualu I lalo I ale, ai tala. Al wa e lunga tamau ainga. Te le o le mela e tupu mai tonu. Wha manuianga. E sea, nanga le tele kwa. Ia wawa aila e. Tulo. Musu nei whai le market. Ia la, umal whale la le. Ne whai ke le market ki fau le ia. Le mana ia. Asu 2 milion. Ala le koe kiki umangenga cool market. Koe fo ila ia le ia tangata. Ai. Foi le mena masani e. Pea ngō whakuia, pea nā watu tala, po a umal tele o business. E o aka ngaka ia a mau, langa wa lewanga soi fua maolai.
po fia lava la e alua e kan Samoa e ua ia ama po fia foi la ka ko kio il kele o ma ke kila o fai e ua i savalalo langa le ma ke kia lenga mua fai Samoa ia wai loa le mea tātou te o anga ia po fia lava la isi pisinisi ma isi meu iai e o a kuilol me lenga ola mai ai e o foi kuilol ma te tile na ola mai ai le mea la le na ia le tātou watu nu ue ia e pei lava o nā watu mātou te langona o le whasoa ina ia tātou malama mai so ia tātou te pei o na tātou wa ai le mea leo lo ia nei e pea le wa makanga mou malia e sea se o makua le tue fia whaalongo ia tātou Samoa o malama tangata si o tātou atu tātou te wa ai pine ia wa ia nei pe whai lava ia nisi o mafutanga ioi po a lava wa le tue iai e sea nanga wa ilo Samoa ale wa alu le miliona wa alu ia selselenga ale wa alu ia whai whaatoanga malatou fo italo mua sisila ia kasi se kalo sole ola ia ai ono mea lava tutupu ma mea tātou te vai ai nea lava la tātou te taumo whai ai tuli pese ai ia awasi o tātou atunu ia mea la lea ia la se vavai a tātou foi ia ma tau tā pena e loa le vaenga ia e pei ona iai le neitu la ia o mai foi se si vaenga ia ona fa pena la ia leo na fa solo e pei ona ia le pese la lea o le a se vavai atuai ia on tātou la sia lo la ia leo tātou vaenga mulmuli ona uitu la e fa tapula ia e pei ona iai ia fai mai ne pese apuni na tofia e le atua Samoa si mai ala ufa ponga si ponga o tai au fo radio Samoa mai lao piti California nei malana ona tau taia inga luenga iti ute mafai
Ia. Alo whaftai, ia o le nāu o tō whafonga, ia, whai mai lawa na tō fia Samoa, e lea tua, ia e peo le pese le nā, ia lea sa pese ina foi, malangi ina, ia se tasi foi o alo le afionga i le FAITAU, ia nale peteu, ia o le pese lea, o le sunga ia puni. Ia, o le mea lea, ia, o lea ua o tō silsila mai le neitu la, ia o tātou malo, ia pe o na iai, ia pe o na masani mai iai fo i lea vai aso, ia o le nei fo i ua mātou e wheloa i le neitu la, ia, o le whitalainga maulunga fo i, ia, po le tamamatua, ia, o le whitalainga lawa le tōtoo, ia, tuilau seluka, ia o le fo i ua mawhatasi atu le neitu la, ia e whaafeloa ia tuai fo i lo tātou atunu, ia ai ai le manatu ia teau, ia o lea whaatalo whaatu i lau whitalenga, ia ai mai se fo ia, mai ia nau whaafeloa i le atunu, ia ona whaasolo la ia lea se tāpu kalame, ia ona i mutu ngā awhalawa, ia e watu ai fo i se sila fia, ia au whaafufonga si o tātou atunu, ia malo whaaloalo, Tara wharitolu i malai tele, malona mawhei. Whai mai e tausi le whaarofani le maunga o kawarani. Ai tapu le maunga o siulangi. O loo i ai le vai o moso tutasi. Tulauna Samoa. Mai saua e o atu i whale alupo. Pa ia la o sāsawai. Nunu atu. O lo iai pule. La tō tausi pa ia. Tulau. Ia sā uporu. O lo whawhai lele e tu mua. Le motu o le whale anga fulu. O tausi le wa tele ta mamatua. Au pa ia re motu sa. O tausi foi. E toto tu lau lau whaafonga anga Samoa. Nei a whiwhi. ia, o le nāu a whaafeloa i atu lo tātou atunu, ia, mai se o le tātou tamamu tua nei, ia, i tu sai foi o le tūlanga wāwhialoai, ia o lava o na whaapai atu, ia sa na foi a talainga foi, ia e mawalunga ai, ia a wā foi le whaafonga se o tātou atunu. Ia, me lea, ia, whaatalo whaatu lau whitalainga tu lau, ia, ai, o le pesili, ia, o leo la amata atu ia se MANATU-AUTU po le aso finangalo, e te whalau ai tele foi, ia e tu sai foi o le nei a fiafi. E manatu e lau whitalainga foi ia po e tamamatua, te ia le ngā foi lea e pe ona whai mai o le whetu tai alapa. Ia, o leo la atu lewa noa, ia se e whamanino foi, ia le foi tūlanga, ia e pei foi ona e sila fia e foi, ia oe foi se tasi o tamā matua, ia walawa foi le tō wha, le wha autautanga, ia awa foi tūlanga e pei o meo lo iai e si o tātou atunu, ia po e foi le tō iutaia foi o upu foi e pei ona maa sani ai lau whale upolu, ia po tō foi e pei ona iai, ia malo whalo alo. Haftai mtalofa tau al baba. Ole opu leo le whetu ta i alawa. E mafua mai ono le tai hao le tala lei. Ia mawai ngā tui manua, mamari e toa. Sau ina e alu. O la tari langi so ta malo. A mua mai a te oe. Ia e manatua muri o ainga.
A mua mai fo'i ia tia i marua. O te manatua fo'i lau Tapua'i. Peitai ane. Wa atofia le va'a o le tala lei sa wā. Wa atu ai tangata manua. Ai ta whana e pālangi whaapāpā ia whana i lunga i le langi. Ina ia whaafefe aire ia tangata manua nei o atu e wa aire va'a wa atofia i sa wā. Wa waire upo pālangi. Wa o tangata pae. Ma waire nganana ta ua tangata pae o paparangi. Longa lole tu manua. Lole tu manua. Wa o tui manua. Wa tātou malam lama na te itea. Mea o le atupu. Malanga mai lo tu manua. Lona ala atupu e ta ua Mamalu o le aso. O le ala. Whea ina ea o tu manua. Mamalu le aso. Ai tai mua ren senga. Sau tu manua. O le va'a o tala leile sa la ta noe ma le mali toa. Whapela tala tu manua. Wa e vai atu le whetu tai ala va'a lea mai sa. Sifu. O le whetu na. E va ia le pō. E oso ai le masina fau. E tū mai le masina fau se sae. Ai tū mai le whetū ta ia lava, o le whetū te le lava. E esero na pula. Whapea le tala tu manua. Saula ina tautari le whetū. Le ala lea mwha ingoa le whetū ta ia lava. O non mōringa le tala lei i a mari toa. A e atu. Ma wa ai mai lo niu wai moe. E te loa mai loa le ata le niu wai moe. Ona inae pa ua tala lei. E tau lai wa e le ain tangata. Wa o aso ia sa sua le toto malo. E le ain tangata wa nā tonu ai pa ua le tau lai wa. Ma le a watu tangata e whaafeirai. Wa malama mari toa. Ua tau nuu tala lei sa moa. O le ala le nā o le ingoa mo le alanga upu o le whetū tai alawa. E whao ngā ina e whaafeilaunga se mata upu whaafeingata. Pea whaise whono le tū malo po se nuu se ala whanga e kalesia. E whaapera upu. E le tātou mata upu o le avao ese. Tātou whitu wala ia le tātou mata upu. Ina ia whaafai ngōwhie, ma māmāla tātou mata upu. I le suafa lava whaalualu. O le tala la e ai, le whitu tai ala waa. Tauru papa, tusai o lau whaafisiri. Malo whaaftai. Ia o leo o pei o manino le foi tūlanga e pei o nā watu ai. Ia e pei o no le manatu foi o no le tūlanga e pei o na fitalai foi ai o no tūlanga e le foi alanga upu. Ia o le petu tai alawa. O tupu peala i le neiva i taimi lea le petu i lau sousi la fia. Whaaftai tau le papa, ia pei ano o whai atu. E te loa le whetū lea, i le oso ae o le masina fau. E matua maninoa, o le whetū na e tū mai sifo, po le lima, le afo lima. A le a oso masina vaia. Masina vaia. E matua pe toru aso, le oso ae masina fau lea. E toru fo i aso te vai le whetū lea. Ma au tūlanga fo i fofuanga le tua. E folo ale,
ne masina me ngoto ia ile le ftutai ala va ola tari atu le tau papa Malo, whaftai. Ia, o leo pe o manino foi le foi vaenga wa e peia o le tau tafi foi tūlanga e pei o na iai al ngā upo le wa amai e foi le fina ngalo upo le fitalenga foi. Tasi leo vaenga e matenga tai to tonu o se whiutanga inga. Au olo e na luluti. Ia, peila o tamala ia tau te wina le ala. Po le sao lea wa e mantua le. Ia po le ani fi naunga. Ia e iai lava ia e la wala tau sila fia. Ia, tūlanga foi e mauai le te toa maalie. Ia, ai mese foi o tūlanga e whai ei o na talai foi iai pe sau noa foi ia i la tau foi wa sila fia. Ia, o matango fia. Awa le mai ta watu ia to tele foi o i tātou. Ia, e vau ese a. Pe e foi ni manatu foi e wha pe a mea. Ia, a lea la ia e foi nisi o la tau whai mai. O lea pe Tasi Smith o lea whai mai i o la ia i lau. Ia, o lea whata atai loi foi la lea tūlanga i e whetu wha pe nei. Ia, o lea la o lo ia i o tai ala wa e pe o na ia i le tāua. Ia, e pe o na ia i le wa le wa fa mtala ina le upu le tai ala ba ta ia va ta ia la ba aluna winga la o ina e ta ia nga ia i le ala ba so se me pe atupu mai pe o fetu le na fai mapine fa ma taru papa male siringia o te tonu lava tūlanga soifuanga o tātou i Samoa ia mali sa whenunu i vai vao le soifuanga o te tonu foi o ngā ruenga le tua wa ina fofo inga mo Samoa ina ia tala lei ma tuu tūlanga ma tautia foi pe un tātou whaarongo inga iaso o ana mua mona tūlanga mali whainga tā a tonu al whingalo le tua tātou le mai tau ina ia whaatala leina Samoa mona tangata le ala fo idea na fai ai le fetuta i alawa. Ia, a o i meo tūlanga o Port Administration i meo waa wherua. O le ala ala e sau mai manu e aruna i o Port. Ia, e tatu le lofu fua ngareri, awa peo no taua. O le fetu ara ea, ina waru ere i whapeo o matangia le waa, o ieni me tupu waa ina ua malanga atu i sawai. O tatonua o ngā ruenga ar siri ese. Ua wha taunu ina ua ao Samoa. Ua le toe pōngi sa ma ua maramlama. O sa FAITAU pupu lea. Tau papa sa e mara wha siringia. ia malo whaftai ia masalo lea ua o tō whafonga foi. Ia, le foi ngā upu pe o nā mai o le petu tai ala waa. Ia o le ua wha manino atu. Ia mawatu foi ia se tua lal foi ia le fitalenga nei toto. Ia e mawai foi nisi vaenga e malamla mai. Ia e mese foi le tai ala e pe o na iai. Ia o le vaenga luna lua. Ia e pe o le tau tai lava o le tasile o muan ngana pe fai me fu le vanga e me o le tai au nai whaalawa na pā ai le uio ma le alanga tasile o fu o vanga ia wa e pe ni alanga upu fōgia wa ta whaalongolongo iai e pe o no whai atu o ele si to i utai o le anga nuu fo ma se tō wha e pe o nei ia se i whitala ia ma mai so si la fia ia au na whaafonga iai foi Mamalu foi o le tātou au whaafonga ia e mai se tūlanga e pei o na tātia mai iai foi lea Whaftai taru papa mar whaafsiringia. O tai au nai whaarawa na pāido i o malena, male alanga.
O tai au i o Samoa, tai au whamaring toto. O rau inga i le whamanua. O aso na mua. Sa whai ia vai ngā lau e lele. E sa se tasi tu malo, so po ia le tasi tu malo. Ia mantua. E so polo e martua oi. Mo maringi lo toto. Au aso fo ia na mua. Sa su e toto lau e lele o tu malo mfanu. Mana malei tatou na. Nai iai tele tai au Samoa. Tonu fo i o lo iai tai au Samoa. Ia tu mua mpule. Au tai au ia mātou mono. Nā whetua o tai au nai reu po. Ma le tai au nai whaalawa na Paailu i o mane o lang. O tai au la i o toto. Sa whetau wa i tangata. Sa iri malo tangata ana mua. Mo sopo ia lau irele. Le mafuanga nā. E ai le tai au e whaongai nama. Wai arua launga sa whai launga. E tele tai au Samoa. Au te re fia MANATU-AUTU le tai au nei whaalawa na paai le urang. Le uio ma le langa. Ai mai ia le tai au le tai au. Le tai au le sengi. Le ana ma lele ai le angelu. E le to i nei ia. Tai au la i o tala le. I lau sunga tau papa. Alo whaftai. Ia manatu lawa ona se unga foi matulanga e pei ona iai foi le ke au mai manino. Ia onai vaenga foi ia e pei ona whaatala nua inai ia le talenga nei. Ia ona manatu ina ia mala malama foi tūlanga e pei ona ata mai aina inisi foi. Ia onei foi ua pei whaalongo ina foi e fou foi masui le whaalongo. E nao nei foi a langa upu mamau i tua. Ia pei o lewa mai foi ina ia manino ai. Ia pei o lea mai o tai au, o le atunu. Ia pei o le maenga mua pei o i, o tai au, o le tala lei. Ia o maenga o le lei ia. E pei o nā tofa ina ai foi. Ia o se manatu foi o lewa whaalia. Maa loa whaaftai. Ia e watule nei taimi pe ei se meo e finangalo ai ia ono tā taimi foi o lewa whaatapula ina ia matulanga e pei ona iai foi se manatu ia ai pei o le na wa matu foi lewa e fitalai nai vaenga ia e lua tā ua ai ia po le a foi la se meo e finangalo iai e te fia pasoa mai. Ia, o le teimile nei, ia, o nā watula, ia leo se vaenga muli. Nanga le pe e fōlinga mai o le ina i fesili ia ai pe o le tu mai. Ia ono le tapik, o le aso le e va ai atu ai, mātou po le a Sauniga Lotu o le a, ia. E pe o nai fesili hoi o le tau tilo mai ai, ia tangata e fesili mai ai. Ia pe o lea tau o mai tasi Smith e manatua ia o lei ai vaenga ia. Ia malo alo, te luka. Whaftai. Ia pe ia no tā ua. Ono taimi uti. A tūlanga la tau tā upu no tala no ina atu. E mamau, ma umi nona whaapulanga. Ai ua ta mutu atu e au ona tūlanga fo i poro kalama monon taimi. Ia atau nu sau se aso. Tatou Mafuta pea fo i poro kalama. Aru fo i suanga rua tere. Ai to mua mai ai se fesiri e ala tatou tara noe nei a fiafi ia tai au Samoa. Ia e maua fo i lewa noa.
po se upu fa Samoa fo i lava o mafau ina. E fia malama ai se tasi. Wa moni alo i loa fa fonganga Samoa. Lai o upu ala tunu e fifi ro i e tulou lava. E tu utalinga. E le eni tatou api mane pepa. E tu utalinga. Le ala la lea. E le eni tatou tala upu Samoa mangana Samoa e faa mau ni fale o malo. E ola lava le tangata e siona pito waa. Ma siona faa singo mang. Ma mea tupu ai fo i siona faa singo mang. Wa pia ta ua le upu fa Samoa fo le se tatou onu. O upu o Samoa e ao ai le ao. Aisia. Nanga ese. Samoa mo le meo tupu ai. A o foi na fai se fai la unga. A se to. E le mai e stai au le awhiawhi fai se la unga stai au le usu. O le ala fo i le fese wai i la unga tu la fale. E se a upo tai au. E se upo le awaudi. E se upo le awhiawhi. E se fo i upo e wha ngai tari malo ma tari ngā malanga. O wha au whalenga. O mea wha pena. Le wa umatu popo. Pea upo la tu. Tatu watu nu wa uman tofi. La reang whai ei upo la ia Samoa. A waso nei. Ia, wa umarisi si o ureu. O le ala whesau wai fwoi nāma, vesi. Mei o totori, nanga se taimi. Se rona whaangaina. O le ala vesi le mo, a mesi a tama, te tele ma tama ua mala malama i le anganu. Ai ese le mānaia le whalongo. Ese le mānaia le whalongo le whelafurafu ai. Mo se whaila unga, po se tō. E tu tusa leo la ua. Mai tau ma whai fo e nisi whaila unga. E ngā ngau lalo le tō. Le tasi whaila unga. Wa le mea moni. Tu a le tō ia, e le whai umu risi tō, risi tō. Rona winga. E le fia to i lalo foi. Le isi tō. O upu tele ma upu mautua. Lale la tatongi mai fafo. I le la unga o le aso. Ia rau wha mamana matu le mo tano atu li. Tau papa. Le a whainga e maua pēr tātou awa noa. Le au a whāturanga ina. Masalo e le tō mao foi. Ai whaere mā po kalama ma le tua whine ia Manua-tele. Ia no tō sira fia fo ina eo me tupu i manua. Wa e monia o tō isa e masifo. Ia, ai tatere ro mena tupu i por pena fo manua. Pea no tanoa. Sa mo wa umun tofi. Ia, mane awalava. Tai. Ia, masalo le nā ua o tō whaafonga Samoa i se tasi fōi o sao fōi a le talainga ia tō lau ia po le tō fōi. Ia e mese fōi ta māmatua se tasi o iuteia fōi e tūsai pei o na iai. Ia e manatu ia o lea ua halupe fōi tū langa e pei o na iai le wha moe. Ia o lea fōi ua ia a mai matu talinga mai fōi. Ia e mai fōi o nisi o ala ngā upu fōi e mālia le whaalongo. Ioi, ai whaaftai tele fōi ona ua lea fōi ua talinga whialongo fōi. Ia, le maunga sala whai peo le muangan, ia ona ua maia fōi le manino, ia ai maise fōi le oto toina, ia ona i vaenga e manatu fōi, ia sau fōi se taimi o mua, ia
pe asopo lo soifua si o mātou ola, ia tātou te toe whelua ia i fo ia nei tūla, ia tua tuele e amanoa e te whātua whaai si o tātou atunu, ia ona mawai fo ila ia leo fo e pei ona iai, ia e mai se fo i o tūlanga o le nei a fiafi ma le wha moe moe, ia malo whaaloalo. Whaftaita o le papa. Lea ua ngoto atu lau lai li tau whiwhi. Wa lo tele pea upu i manu. Ai titi upu i mala. Malele fo le manunangi. I lo tātou ola mo si o tātou soifua le nei a whiwhi. Samoa, malau whaafonganga. O ai foi o lātou whaarongolongo mai le nei po kalama. Ia whaapai maru. Pea whai wa iei se upu o sala. Ono rea nganga lava i le atunu. Ia tātou whaasoai. A wā le tai a lele, ma le tai a anga fau o le atunu. Ai mese ma tai fau o a inga mai tu malo. Tātou so o lau pule ai. Ma mau ai se wheso soa ni fo. A wā e moni ese a upu ia sāsawa i ma upuru. Ese fo i le whare manua. A le maa nai o se tangata e poto mata mai e wha ngana e rua wha manua ma le wha sa upuru. A whaira i eise se o tu lau le nei a whiwhi ia upu ale atunu nafo le au au le tai. E am fotu mai ni manu. E alo tātou atunu malau whaafonganga. I le suafo le tua le tamale alo. O tātou sila whai ai. I le matala o sa mai. Soifua mai ia manuia. Ia, o le nāu o tō whaafonga Samoa, ia, e tu sai fui le nei a fiafi ia ma le pātasinga fui, ma le fitalenga fui le tōtō, ia tūlau a seluka, ia ai me se fui ia o tūlanga e pei o na iai fui ia lana whaalau i loa, o nisi fui o alanga upu, ia ai me se fui o le fitoi, ia wā fui ia le whaafofonga Samoa, ia ena o tasi fui ia o toa manu fui o i lātou fui wa lava le tō wha o le whautautanga. Ia un whai ai o na maua ai le nei a manoa, me le pe o na ia au mai, ia ma whitalai ai, ia ele ai o tātou iaso ia sa tu te linga lava, ia tu langa i pei o na iai. Ia o me la lea Samoa ma lau whaafunganga, ia mātou te avatu fui malu i puenga, ia awa foi tu langa e pei o na iai le nei a fiafi. Ia avatu la mātou whaaftai, ia te olta māmatua se i tu lou, talenga toto, ia maua pēr lo soifua, ia maua lo langi mama, ia meise o le whalitua, ia meise foi o le laitu o Paia ainga, ia meise o le nei tu la ma le tātou whātasinga, ia sopa soifua, ia ma le langi mama, ia mo lesi foi vai aso, ia mwhai o tātou toe Tapua'i ai lunga lava o le siufafonga o le tai au fo radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ia manisi foi o mata upu fo, e mawhai ai o na whaasoa atu le tamā nei, ia mwhai ai foi o na tātou sila. Fia mo le nei lava taimi, ia ma pēnei atu ai, ia o le atu o foi le tamā nei, ia ai wha uma atu nisi o totoi o le nei foi a fias, ia o na tātou tau mawai lea pe o na iai le Port Kalame, o le siufafonga o le tai au fo radio Samoa mai Long Beach, California nei, ma lana au nanga tau taia i ngā luenga i ti ute ma whaiwa. Me la lea, ia le pese la lea, o le a wha uma tuai, ia le nei fo i vaenga mua, ia ma le
Fionga ai male to stelinga to fai mai pe a luluina papa fa vai mai le puni alava. Osi mai ala fa ponga si po ponga tai a ko veio Samoa mai lao piti California nei lana ona tau taia ingalwen iti uste matai. Na se kuia yo la na tai.
kiki ia loa ku ole ka. Ia ole na ua tau whaafonga mai i le vaenga mua ia e pei o lea ua mai atu ia o lea sawhia ngai ai foi ia o lea foi ua ai ai uli foi a wale nei tu la ia o le vaenga luna lua ia o lea ua tau tangai mai ia o le nofua se ilua lava lea ia o le talainga ia tu au ia e mai se foi le fionga ia lea tuiva o li ia o se tasi foi o fai pisinisi ia ai mai se foi o ia foi ia o se tina foi a wā ia pisinisi pei o nā watu foi le tātou whaasalaunga ia lo o lango ma tautua mai foi a wā se au nanga nei le tio ia o le vaenga le pe o no tau silafia e ta ua o le Paradise Supermarket and Store ia ma le Crystal Room and Port ia o le faltua lea ia na tuiva o li i Crystal ia aso au ia ai mai se foi o ia lea o lo lango sua o lo lango ina ia tātou tala mai Samoa e pei ona fonga ina mai e le faltua ia leilua ame seneta ni o le nei lai tu la ia whaatalo whatu i la wafionga Crystal le atuiva o li ia tu sai foi o le o mai foi a wā ia le whaawawina pea o le tātou au nanga ia pei ona iai ia se manatu a wale nei tu la ia ai la tu atuia le avanoa e te whaatalo whai i si o tātou atunu ia ai mai se foi o le nei foi vaenga mulmuli ia pei ona mai a le vaenga mua e pei ona iai o leo o tō sila fia mai ia o le talainga ia tu lau ia mal tua fin malona tua fine ia na tuiva o li ia o la ua ia pe ona iai le nei a pokalame pe ona iai ia ai katua le avano sa fa filoa na wa fiong ia papai lava la wa fiong tau papa mo fo in fa abele bi ingai le tua wa toi tato filoa ia le nei asolulu e whawheloa ia tu ia te oto malava usam tuangane mātua whanau o lo mai moa mai le nei tula i le siupoponga o tai au Samoa. Au le nei teimi ta lofa lava ia te oto malava. Ia au le nei teimi o le a whaawau watu loa le mātou program le fionga tau le papa and also I don't want to forget le boss le fionga tuile e pasua o le mato posi lea ia papena foi le pare tua fai popo o le alio aso au o lofa aso au ia be ia le tua mahalo fa tai il fa filo ia tuna le fionga ia le tuivo li ia awa foi sa fa fonga Samoa tu atuailo na au fa talofa e tu sai le nei tu la le fiafi ia le mele ia la amata lo ona ia le fa ngaso longa o tatou polkalame ia o le vaenga momua o le la tu le vanoa i le partu nei e vatuelan fesili foi le e pei ona amata ai ia lana ile mātou polkalame ai tolu se lau le malo leu tau vai mai se lau malesi se lau tolu se lau malo o le afiafi lal nei o leo la amata ilan fesili ai le awala nei tali mai o tau se iwanga na lava la ua tātu loa le pese ma faa lau iloa amata lona tali mai le fesili langa lona failan fesili ona tamo faila ia le fa malama atu nisi o mta upu e pei ona iai leva yaso o tuana iatu ile vaenga foi lea sanga lue ai o ia ilona ile swafa foi leo le tamaitai o isala elu a o iai o ia Samoa le lua afe ma le tolu le lua afe ma le fa a latu lal fesili lea awani tali mai ses awa atou tali mai ai o le taimi a mata ai le pese ai awa pasi o tou ia malilie e le mwhai ona mātou to e o i tua malwhātonu e mai ai se a mata lon whai atu tali mai loa ia ona e ama lo tolu se lau e watu ai le pōl nei
e pei o nā te whaina, ia. Ia, te longa, a mata lo le pese, ia, e umaloa. Ia, umaloa fo ila ia lea pei o na iai. Ia, al taimi nei, ia, o lea la atua turo le avanoa, mole tu ina atu le fesili, e te nofo mai mafau ai, au te tali mai. Ia o nā mata leo na whaanga solo pokalame, te ia o lava le taimi a mata ai, ia le pese, ia, a umaloa, ia, o na tali mai la, ia lea, ia malo whaaloalo, nā tuewa, ia saunoa ia mo le fesili. Tai laua pionga tau le papa, ia o tato pesili. A mate mai le nuu sa o muli lava asi ai. Le nuu sa o muli lava asi ai au te le ifoi mai I nei Amerika. Please name or guess the little island that I last visited before I came back here, came home. Thank you. Ia, o le fesili le na, o ai le motu na muli a asi I ai ia le afionga a le atuiva o Alii. Ona tō wha lea ia lea ia Samoa ai malanga mai, Samuelu. Ia, o le fesili na, o leo wa umana whaapalangi atu, what island? The last visit she go and visit before she left Samoa. O le motu, ai leo se nu, o le motu. Yo po ai le motu muli ana alu iai. Ia whaato whaaloa. Ia o le fesili na, ia al nei taimi. E manatu o no le tūlanga I pei o nei iai, ia le vaitau, le taimile na tuai foi ia le whaatanuanga. I le manatu foi ia e au pea lava o na si la fia. Le atunu, ia le vaitaimi lea sa e ngalue ai I totonu mai le lua afe ma le tolu, le lua afe ma le wha. O le fesili la, o lea la vatu, na o se, au mai sa ufina ngalo le na taimi sa e iai, wa lea tau tuli loa mai. Po lea tonu lava ia le vaainga, po le tūlanga sa e ngalue ai, I le vā ma I lātou e te alue, au mai ai ia le e koleti mai, How can you make yourself very familiar? How can we act? How can you act when you go and collect the money from all those people owe? Because this is the one, ole vaenga lea, ole TV, just like a media. It's not the government, it's the TV. It's the TV that you want. So ole sila wa leta amaita. Yeah. Ia, e whamalia ngal malmana le malasi, e le taulia le tali mai le teimi nei, a le se I tale pese. Ai on sai mai, e le taulia lau tali le wa mai le teimi nei, ai on sai mai, se I tali mua fesili. O le fesili la le na, po le a le tūlanga sa e, how can you perform yourself? Pawhiana e auina, how you react. Awa e peia e mana ia. Penga wai lakua e fesili lo au malu me lea pe o lea se tūlanga sai ai. Yeah, for time of Vasili, I'm pretty sure that many people have the same question or wanted to know the same thing, same reason, same meaning. I had to dress very professional, very attractive, because I knew I was hired because of my beauty. So then I knew my beauty will entice those evil, wicked men, you know, so to open up their wallets and give in, and surrender. So o lau manatu lava ye taia uma. E fili le mai Alopopo le tasi Manuia. Ia mau te unga, ia whai loa ma le lotu. Ia tu'u mai tuspa ia lau pers, tu'u ma le veli. A wala a waluatu, a iai se paapita uli. Ia whai loa lau veli ma bato e mai tuspa ia Ia me ia lua na protecta ia o lau veli ma le tuspa ia. But before that, wai ia tele tamaru loa, mo ministers,
wealthy people, the most richest in the island. So so I did not need to bring out my veil because it was okay. They were like in a normal flow, and some people, fool around lava flirt. They're very flirtatious people. Yai lo lato to lua pe lato temina ya mai ya na file muala ya. But I knew exactly how to react to get these men in writing the checks and give it up to me because that was my job. If I had went in there look messy, I would not get anything. They say, oh, I am nothing. But when my appearance meant so much to them, especially these men, majority, like 98 of all the ministries that I went through, there were men. There were wicked men, evil men. There were stupid men, act crazy men, wild men, and more for a Maia. Tell a joke for Yana. I'm sorry, but I'm here. Low Ekarafule, you owe the government TV 35,000. Fululima fe. Yeah. Papena lava lealu mal wama sanila ona walway. Walo tonu lava yang atamaloa lea. Male minister lea. Papena lava. I have to use my critical thinking of how to approach this difficult man. I umala to le manana etatongi. Not manao lave fasora lao ma fight commercial. Advertisement. Malu lato business TV. I o lotu lola ia wadu la co-payment. Ele ma fight. Mena na haya ya utata na haya ya ya etuli epa. Lango before the people before work for me, work before me, there were 3 men, and they could not even do it. And with me and my professional appearance with prayers, I went with God. And that's how I used it. My weapon was my veil and my scriptures. Faafetai ia o lea ua mai le tali ia e pei lava o lea sa iai ia le aga upenga ia o le veli ia ai mai se foi ia ma le koleti ina o tupe e pei ona iai. E ele pesili lea sau se tasi o le faapea mai ia tasi semet fai mai. How old were you when you came to the state? O lona winga o le ale taimi le na masalo le fe mai po le ale taimi le masalo le FAITAU le lua afe ma le tolu le lua afe ma le fa. Pea faapea o le sao lea tasi po le te fesili le taimi lea na malanga mai ai leanga o lea e mai lau fesili na ia a o lea se i toe avatu ai le tali a kuiso. Pea faapea o le taimi le na le lua afe ma le tolu le lua afe ma le fa lea sanga lue ai Samoa. For the sao le na, how old were you when you came to the state from that? I was 45. Yeah. Wa whaafonga mai la ole tausanga Faasifo ma le 5. Ioi, ona tausanga na ia a po le a tausanga lena le fai mai lena e saua mai lenga entai Amerika. Oh, first time. Yeah, my parents moved us out here from Tutuila in 1969. We were all very young, and my father was a minister, and also when we moved out here, he was teaching. My father is a scholar, and so that's how we survive here in the United States. Mantuaina la o le ale taimi na o tausanga. Sepulu maletolu. Yeah. Sepulu malua so maletolu. Yeah. Na wa e whaafonga tasi Smith o le vai taimi na o le sefulu lua po le sefulu tolu o tausanga lea na sauai Amerika. Ai whaasul 5 tausanga mai le taimi lea sanga la na kuainga lue i Samoa. Yeah.
ona o le tūlanga I pei ona iai ia le tasi fo I o vaenga. Ia o le lava tau tuli loa. Ina ua e alula ina ia koleti. Sa e alu ma se au whainga o se tupe te alu e koleti po le mea na ona e alu lava e o le alava le me e tutongi mai o le nalawa. Pe sa iai se limite ni me hui e batu pe fia le me te alu e au mai. For time of facility, yeah, e mai lava ia o le lisi. Te leo pepa, I carried a long list of all the ministries and all the businesses and little business, bigger business, and you name it. And I carried it with me. So, for instance, not everyone paid me according to what they owe, exact amount. They always want to negotiate, you know. I love negotiate. Make the agreement. Yana fai lori o au okay. To tongi mai full tolu a felea, but next week I will be back for another payment or the rest of the balance. And that's how I collect it. Halo, tai. Ia mai temilia le na e Tapua'i le sa e soasoani ai le sto ina saina hoi le one king. O le ale taunu unga nei ai. O le ale, what is the last resort of dealing with the government and one key that time? Remember I stated that the last time I met with Prime Minister Kule Epa, nga kukuli ema ue le General Attorney General. Lakwa aru kamalua lafi kokong. Yeah, that was the last time o waruloa face kamalua. Don't worry. Kawe kakalo e aule atua le mea sao. Yeah, later on, sau lava la I meli mai lava sto ina le ya e fai langa nis e meli mai ya. Yeah, five time fai mai la unga maululunga. O le mea wai wa recovered e le ainga wanki le lako land le. I don't know how much of the land they recovered, but it was recovered. Recovered just before his death. Oh. He died 2 years ago, and I wish I was there, to receive my land, 50 acres that he offered me for helping him. And if I never went, ana ole alu lava e fight the battle mo fanusta ma loalia, e o mene ale ya masime wanga ngai lalo singe ainga a o aunga, and I know Tule Epa and Attorney General, they had guilt, feelings towards this man and this ainga with 400 acres. They robbed him off. Yeah. Halo. Ia, ono le alawa e tau tuli lawa I tūlanga I pe. Ima whai ona e whaamtala mai, e fia no fuanga ia whale, le sa e no fuai. Po fia tonu whale e pe fia ia whale le sa ave iai o e te no fuai. Pe tasi, pe lua, pe tolu, o fia foi. Ole fale mua lava na ono fai, ole fale lale right across from the hospital MANATU-AUTU. There is a 2-story house, beautiful house. It belong ya Fisili. Fisili le e fale oti, fale maliu tulo lava. Yeah, ole fale ole foloa lunga, maua lunga. Ole tu uma mai lava ya. A o lalo foloe lalo, ole fo mai mata, ole fo mai o mai kanga ka e suela komaka. So the bottom floor was for the doctor, the optometrist. But the highest floor, the top floor was a huge floor. It was all for me. I resided in there. And umala ia, o waruloa no fo ile fale lea pe umala was a mansion. E ono potu lunga. I lalo mame uma fale America male master bedroom. Everything was so beautiful, like an American, real American home. The kitchen, the aisle, the windows,
and it had all rainbow curtains. So I was so blessed to live there. Aula, o tale no fai lunga, taluai o ke fefe e ngo fai lalo, ke o sau se mo kokolo I le whamalama. You know, Yeah. so I was so smart, I had to go upstairs, wa pakua kulo se vai se isi, ki kilo au lalo, yeah. That's how I live safe. Whaftai ole tau tu loe e whesili. E fia ia, lale umi sa e nofo ai I le whalu whesili. Pe lima masina. Yeah. Ia, ai ale mention e te tā ua whea le iai. O I mo taa, right across the mele le mga kolu. Ya ngā rei le whale ke le ngā ai ok tua la. E ia le whale o na, e iai tua the same property. E no foi le unga ali male la tama I noa ya malo. E fasi lava la e tama. E le unga ali o na mātua. O le unga ali I la ngā. E serve mai o mea ai. Every morning, every evening. Ina whea le o kalau talat. O ngā whea I mota. I le Po I whangali. mga kolu. Mga kolu la alo ele awale yuka I whangali. La ele whale pa e ke le nga. Ya, okay. O le lona lua la lea. O le eise si whale, o le ale umisa iai I lea po I nofo. I lived there until I left everything. I left a nice, beautiful home. I didn't care anymore because my kids wanted me to come here for the birth of my granddaughter, my first granddaughter. So she was so precious. I value my granddaughter, my first granddaughter, more than any rich and any wealth from Upolu, from Kuleepa. I had to leave. Ia e whamalulu atu ono le ngangana lava o le tau whaamanino. Ia au lava ono tau silafia o le tau watu foi le ia ono le malupuipuia. Pe o se ngana e whaingoa e pe ono tau whaafonga se itulou. Ia le whaapeo le mokolo. Ia something like e whaamalulu atu ai ina ia au pe ona silafia. O se ngana e whaingoa fie. O se ngana foi mwhai ona amatu e malama ai Tatou. Ia e wane I foi tena foi se fina ngalo e whaamalulu atu ai e pe ona iai. O leo tau whaafonga e lima e masina e lesi whale mai le lua afe ma le tolu. A le lua afe ma le wha. O lona winga la o le whale la le ina a masalopo I whangali. Wai ai e whale ia I tua. Whale foi o le malo. Salo la o ina le na muli ai ona nofo ai ia le tamaita I Neo Kristo. Ia ona o se mea lava ina ia manino ai le atunu pe o fia tonu sa nofo ai ina ia silafia ai. Ona ele mamalama ia po ai. E ia I fo ila ia ingoa fo I o ila tau e pei ona iai. Ia o le mea la lea ia. Ia sisi me whapopo. Ioi, ole mafua anga na o walu ese ma le whalu fesili. Because it was a beautiful home. It was right in across from the hospital. Because of Fesili himself, ole whare a tamalua na te le tama e whaiumu. Yeah, wa o fefela because o Fesili foi e flirtatious. E flirt au la koe au mai le pili. A lalo yele ko lua ia ngofole I mole mai ya I didn't fall for it. Yeah, o lo lesi temi walua ko lunga, you know, e kilo mai lava wake fe. So it kind I felt fear. I had fears because this man's supposed to be a professional man, a businessman. He's the one I'm dealing with money every day. And so I didn't feel safe. So I felt the need to move, and that's when I had to move to that mansion. Thank you. Ia masalo na e pe o le wala le iai ia e pe ona tuai le no fanga muamua ai fo I mai I. O fale la nei, o fale sa tofia matuina atu e le sunga o le sa avean pale mia pe o le fale nei sa avatu e le vaenga TV. Le ai o le fale fesili na amai fesili ya au
more down payment. For my, he will make a good deal with me. It was beautiful home. So it was my personal business dealing with him, and because when I felt fear, I felt unsafe, so I was transferred out of there by Kule'epa, and they gave me that house. The Whalelale na no Hawaii own in the Samoa Air family and New Zealand. They are the owners. They own that house. Yeah. O lona winga la le fale le mua le fale lava no foina tu e fesili ai le Omaia le whainga malole ele vaanga le ale TV chunga tila epa ia male lato vaenga ia masalo ia onai fesili ale la amatai ai o leo tu atu lo etali mai ona vai atu le taimi ia o le taimi lava e pe ona tau tofaina ia ai o leo la atu lava no le fatonu ia sa ili ai se pese ia e tatu lo le pese saulo maltali o le pesili o ai le motu noi muli lava lea sa tau lea na tuua ia ai malanga mai loa ia la fionga ia le tuivoli muli alu ia fato fai loa which island i tonu i eleose nu ia po se tonu foi a which island o ai le motu muli ia na alu ia e tatu lol pese saulo maltali a le la titira e maualoa tolu se lau tasi lua tolu PINTO ia o le pese la lea o le amata tuloa tatu fesili le na ia na o fionga tatu no sa fe e ai Hawaiian Island Manono Pol Ichi Awoi Yo Awoi Manua Sawia Ofu Sasapa Yo Manoni Apalai Yo Ai Oh Lenny Manua Yo Manon Yo Kasamo Tawi le motu noi vào tonga Costa Rica ia nga ukakuwa nga yoi Mexico o polu le nui Samoa yoi ya na awoi tawia sasafa eleni apply dekaleleni awoi eleni patale yoi ngai fiki awoi na yo nga la wifi pinge e umalo ya yo te sabia yo amon mole le moka yo ele o tuila yo pia ole motu ele o senu tawia yo Yo, Allen, yo kakuwo, yo la kuku, tawia, yo tonga,
Yo vo sau fiki. Yo pula vinaka. Yo. Yo. Malo le. Yo. Malo. Pai mai lava. Ekitia. Yo. Ekitia. Yo. Awoi. Yo. Ya, vai. Lea vai atu wa umal pese fa malulu atu ya ele ai o lea lava o ya o lea wa to tal sanga mai ya le faltua ya la tuiva ya la ofion al fatonu fai lava to ta ese pese to ta sila le no yoe o lea ka waka mai ai le moa yoe ne la to ta tu le pese ya vai mai tolu se lauta la PINGO yoe le ai ya o lea wa ai atu ya o lea ua maua ya o lea la ka kule si pese a lewa maua tupa'i vai lilingi tawita so atongi solo ona mua congratulations o le tali le na pe ona mai ya ele la tu le fatonu o le ngoa o tupa'i vai lilingi tawita so atongi solo yoe o le motu le na ona mua ya salote ya malio lewa mua mai ona mua o le motu muli ale na le sa malanga ya o le motu ina le vai mele ya le va fo le o manono ma polima le va sita mai ale na le fai mai ya le fionga ya le tuiva o ina sa ya lu ya e tasial a inga ya le sa alu e lo to ta fao ai a le la o maua mai paftaitele ya le atua ya au mai ia le sen mai ia le afionga i le fatonu ia lau e watuai le tolu se lau o lea ua e manu malo ia po felme e lalai pa molmole ia tupa'i vai lingi tawita po fele afioanga e te fio mai ai o le fia maua e le faltua ia Kristo ona o e lewa e maua mua ia le ngoa o le island ia wai ia a failo atu mai lunga po fea ia ale la taatu la le pese la fionga o le fatonu ia e vai fo ila ia mse io taatu fa longo ai i se musika foi a se fata tali po fela fioanga e sa wai la fionga nei ia oi tu po vai ali fa molmole se tau mai le fioanga oi se lo po fea o Brisbane Australia mai Australia sole kwa mamao li mai Australia ya la po mai le swafa le fatonu lunga le penga fai langi ale sipo pongo ta po ona la atu la ia le Western Union do se lauta la America ya pa liwa le yo mai na i Brisbane Australia ya Manuia Australia le vaenga de tasi le o motu o taua ole kangaroo ya sa awai le tala you are number 1 ya congratulations fatai vai faitele ya le o tuatu la fionga i faton ya sen mai la ya sen atuai ya le tulanga fo e pe ona ya ole na ya nisi fo ya le tatu vaenga ya pe le peselea ya pa longo mai ya ai se tamu fai atu lo le mato vaenga mulmuli ya ono lea o mai fo le teng ya tato te fa ma vai ai ya malulu lima ya fa tai o le mai lo ao ya le fo o mato fai atu
malo o tau mai au se talia ua o tau tali ia mamau ai po ia aio oe po se apolima po se manono au feo Samoa lo pioanga ka molmole ne ya te milan nei ya le la Tapua'i sa ya la fionga ya la tuiva ya ai ya tuai po la ya yo ya Wow. Hey, yo, whoa. Yo. Ya. Malo le sa, malo le siva. Ya, ono le nei fu lava o nanga. Ya, e fai ama faafia. Tatou siva. Ya le ngata fu nai fai longa tau tupe. Ya, ai o nanga lava si fu fonga o le tai au fu. E fa pena ona longo pui ali ai fu. Ya awa fo se tau tua fa le wa ia on manatu la ia te watu tasi lava i se pati fo ia le au nanga nei ma te watu ai fa tai ia i la tau o Manuia mai ia mai se fo le uso nei ia Tapua'i mai Brisbane i au se talia ia sen mai le i lunga le penga Tapua'i langi ale tatou link lea em fai ai ona sen atu ele fionga le faton ia le tupe ala atu le Western Union. Ia, al netu la ia e manatu o leo la seu foi nai toe vaenga muli ia e watu ai foi le tulanga e pei ona matu ai le whaasoa ia atu ia le nei awanoa i la uafionga le atuiva o li ia e te saunu ai pei nisi mea o e fia wha malamlamaina i le nei foi vaenga muli e pei ona iai e te saunu ai ia e awa nisi tūlanga sa e ngalue ai le nā taimi o lo e manao e tue wha malama ia o nā watu ai la ia lea o se tūlanga fo ia wā ia le tātou whasoa ia mwhātou wha ai i le atunu ia malo whaloalo Ia, whatai lava lawa whionga taula papa. The overall of my job over there, it was a mission that God sent me to fulfill. Yeah, before I left, God went before me and prepared because I had a good life. I had a nice home. I had a brand new gets. I had money. I had everything that I needed, which I was afraid to leave because I knew no one there. I'm not from there. I'm from Manuia. But lo behold, God went ahead of me and prepared everything for me. So, Atua, he's an awesome God
E le tulafoina tangata le atua pe a sending mission. So e te ele ia mea I news e na ova ai I le loto lo wa lofa I tangata wa tamaiti wa fasi ia mativa o ainga ia e momomo ai la loto, you know. Ia ole misi fo ina mea na ave aule tua ia uba ai le lei I nai tangata matitiva. Wa tangata matitiva o te o lofa ia ave ia o tupe fai me ai ia o mata e kare si lauli sa fa apea sa ao umale outsala vo I le camp. And nga ole outsala vo lava lauli ele io ele fa apele o wa loto vai ele se tupe. O latu lo fai au ma ai sa oni outsala vo. E to tongi Omaia. Ave fale ie, ave me ai, oa to te popole, to te loa lale unga, o le mato tent, o uma au talvo, makangaka makukua, o le mako tent, ngoi fo Omaia, keleo o au kalavo, le keleo me ai, you know, au kalavo le, nga look down ya kangaka, walu uma le liso au e kare siam au kalavo e o, au loko lava le fangali ele yo. But thank God He used me to bless His church. So I was a blessing. Many stories you will be in the movies because a lot of things I could not, I did not have the time. But esili le ole vayaso lea, ole amatai lo Tatou series, ola mission I Arkansas State. Na awina mai lo aule atua, tolu lava masina, I familiar atua, pack your bags now. I'm going to send you to Arkansas. So next week, la Tatou o angaya to loa I Arkansas State in la mission, e sili atu fo I maoa e o men to tupu mission le au I lo upolu ma Samoa. Awa ole state le Arkansas, tele tangata, meuli, you know. Yeah, if I alwa Samoa meuli ala to falimeli meuli me umai te alwai o meuli la very difficult for me. It's kind of fearful place to live. Anyways, na matala Tatou series. However, ayayanto fasili mo upolu ma savai ma Manuia. You're welcome to ask any questions, but esili le move on and move forward. La mission in the state of Arkansas, which God sent me. On the send for Yahweh le loya semea, le loya ni tangata, le loya for fair Arkansas. But I sent oil to you must have faith. He sent me and I walk the walk of Abraham. Miracles. Ya fa fonga va asolea la tu fa fesili. Ya elo me alofa mo va asolea. Ese me fesili. O la me alofa la avatu I tangata pito la po ai. E ova le lima se la wana pauna. Lo na lua me alofa. O la me alofa e avatu ita ma loa to a pito to a tele lava la na fa nau. E avatu la le tupe le e fa me alofa e mafafanga e mfaatau ni susum cereal tamaiti. Ia olana tolo me alofa ole a avatu e tama pita matua e ba ole iwa se fulu mai se lau. Faafonga li vai aso lea la ufa me alofa ti tama umane e totolu ai ese mai fesili ia faftai faafonga. Ia, ole nau to faafonga ia ai. Ia, lau fionga al fatonu. Le u fa la vatu fa mole mo tupa'i vai di lingi. Ia. Fa mole te mo mia le ngoa lo ole IT. E mfaina tala le tupelanga te ula fo tu lo sua falia. Ai le mfaina tala I to lo le si varu tala u tutongi atu ai le la foina tu le tupe. E fa mole a mai sao le suafa. Le suafa o ngai lau ITM whainga tala e sere tupe ma le Western Union wha mole. Ia, o le nā tupa'i vai lingi tā vita so atongi ia pei o le nā wā watu ia le tāsanga le whatonu ia I le lei le au mai manino e pei o nei ei. O le saunoanga le atuiwa o le mea lofa le mo le aso tamā.
Yo e to tolu la tama la po tama to tele le whanau. Ia mal tama muli ia ole ia ole tama matua. Yo ia amata mai le matua sau le la poa ia mal sau le tele le whanau. Ia mana ia fo o le autou au mai ala pe avatu o lona winga o le mea taulia lea o se mea alofa pitosili fo i lea faafetaitele la ua fionga o na ua tafa fo i sou finagalo o la lea se fesili ae o le a mai saʻoa e te faamaoni i ona laisisila le atua aua te talapelo mai le aga matou te iloa ae lelei lou taʻusaʻo mai ia maʻamai lea vaiaso o le a avatu a le fesili ioe na avatu le fesili i ona whapena la ia lea o na au mai. Awa o le whaia il whaiunga. Ia o le awhionga ia lea tuiwa o li ia maltama matua ia tu lau se luka ia e me se foi o le whaatonu e whai masui aso au e whai masui foi o le tio. Ia o le nā le tūlanga iai tua tolu a mata mai le matua o le iwa se fulu. Awange sa o le wal se fulu. A mata le iwa se fulu e alunga i lunga. Te so o mai se lau mo tupu. Ia ai a whai o lo iai e se wha mao nianga. Ia le lea le lafo mai foi o se wha mao nianga. E leo se mea tala ula le porkalame le nei. Le mea moni ia. Ia a mai foi seisi e te sila fia. Po e mai se wata mai lunga. Po le alo la po o lo iai. Ia watu le leia. Io e ta oni o tātou whai e se mea pei e whaatala sua. Pe a watu foi wha peo se mea malie. Nei o le mea alofa leanga o lea. E o lo a watu o le mea alofa i aso tamā. E ave lai wha mua mua foi. Mo i la tau ua mātutua. Ma e la tau wa le mawhai. Ona toe pei o le upu foi lea. Wa disability. Ia po tangata foi e wa le toe mawhai. A o lai ua matua ova le la po. Ia mai la tau. Ia se tu lou lava. O le mea lofa le atua. E whana whanau pea. Ma mai. E a tili ai ona to tele. E watu la le mea lofa lea. A wasi na peo na watu le whamtalanga. Al whatua nei. Pisoa soani ai. A wale tau mafa e peo na iai. Ia o le tātou porkalame le nai le nei tu lao le piafi. Ma tau te tonu. Ia o leo a watu foi ia se whātou whā le taimi wa sola. I whitalenga foi le toto. Ia po le tamama tua nei. Ia a tu lau. Ia se luka. Ia po le awhionga foi ia aso au. Ia tainane foi o le whalitua nei. Ia le atu iwa o lii. Ia a Kristo aso au. Ia tu sai foi o le wha moe moe. E le wha pia ngau kama Samoa. Nioe. So se mea lavo i ai o tātou Samoa po New Zealand, Australia. Ia po i nei foi. Ia ele lei lava le au mai manino. Ia mo lea vai aso pe aso po i ai. Ola mātou toe vaenga mulmuli. Mātou te whape nei atuai. La ua fionga te maita i pāle mea. Ia i meise sui pāle mea. Mamalu o lau ka peneta. Ia ai meise foi o minsta. Masui a whai pule le nei vai aso. O lo soa lau pule ai. Ia tūlanga uma o mea tau tūla fono. Ia ai meise o le tātou tala o le tupe. Alo i o whai. Ioe. Ma tau talitonu. O ina o lo iai le tō wha. O le wha utanga lo loto. Ia au wā le tāpenanga. Wā Samoa mo le tala o le tupe. Mo le lua afe lua se fultolu. Le lua afe lua se fulu malwha. O alawa ni FAITAU. A oa fo intu langa e pei ona iai. Ia alofangia. Ioe. Ma tau te talo atu lava. Ia maua lau tō wha. Le poto whetalai. E pei a upu e pei ona mātua watu. E whai mai asa lamo e lua sutulu. E te savale a le vanu le ata leo te telefefea. Ioe. Langa e whaatasi le atua malau a fio. Ia le mea la lea mātou te toi a watu le nei tū la. I le tāpe nanga le tātou whainga malo. Ia liu foi le uto foi. I lea foi tū. Ia lau a fionga le taitai le tua ngai o lo. Se ei mai le nei taimi. Ia alo ane o tau whaiva. O ane o pongi le tātou whainga malo. Sa ili se ai o Samoa molu manai. Ai tu ai pea i le vaenga le to lua. Ia le tama malana uo. Pei ona mai le taimi ana po. Ia o le na. Ai tātou tuu i le tua matatalo. Ia mai pea le nganga. Ia o le ala mātou whasoa. A lea foi se
ngana ua mātou tau mo whai atu ai. Ia, lau whionga whātou. Tauro papa wha mole mole. Tapua'i vaililingi a whai e umar porkalame i lātou nei ele i tu Omaia i lunga le suafa e la foto le tupe. O le au toe tu uina lo le tupe le ao o le tamaitai. Ia ele mwhaino unofo maa u tupe lea. Ele pe a wha le tu ina mailo suafa e la foto le tupe wha mole mole. Ia, o le nā, ia leo atu e au mai le whautuanga, mai le awhionga le whātonu. Ia o me manino na, mea sao na, wa lewa e saulunga wa maua e oe tali. Au mai loa, tu mai lunga manua lele ta punia. Ioi, au mai sao le suafa, nafo atu ai loa. Ia mol fisali a tasi a snet e pei o na e maia, a e ata mapalang. Ioi, pe a whai o loo maua foi pe a whai o loo whapena, ona nofo se tene sa mo, ioi. Ia wai i tātou te loa e whapena, ia angai mantua la, ia o telefo nei palang, ia le tua tele ni whanau, ioi. Ia i fo lava isi, ia ai pe o le nale anganga e matuai. Ia ale nei tu la, ia mātou te taloat, sa mātou whamtalanga ua le tautamali i lau whapunga anga. Ia lafo nu le aina, mātou te tonu, ia o tau o tau e whapena o na iai pele anganga, ia e whamtalai fo ia wale nei tu la. Ia, ona whapea lea, ia, o lea whai ua tulanga o leo, to se ei mai la whionga aso au. Ia, e whai ua tua sa mātou whātou whā. Ia, ona whai ua tua i loa la, ia lea la mātou pese mulmuli lea, e pei on ta pena ai ma mātou si siwa atuai, ona ua maua le tali o le mātou whesili le nei apia. Sa whapea le maua. Ia, ai me siri whaftai ua maua, o ai fo ile ngoa whamole mole, wawe lafo mai le suafa manu, ele i umai al tātou pokalami, ia ona tau mawhai atu la, ia lea, ia, lau fitalenga te lau e te toi whai ua, ia ona tātou lima lea ma whātou whā. Whaftai dal papa. Leo wa e whanua a leanga tautai. Sa moa mo lau whafonganga, whaftai. Mai le tau a manu, ra tātou a whiawhi. Au a tātou i u atu. Le alofa ma le anga leo le tua. Wa whātau nu ai le mātou fuafuanga foi po le mātou pokalama e ala u whafuanganga tā moa. Moro mātou whaaso atu. Ma le whaaso mai. I le suaforta. Ma le alo ma le anganga paia. Amene. Amen. Ia, le nala mātou pokalami le netu la, ia le awa malpalo alo ia tau, o te whapenei atuai, ia le awhionga ia aso au, tulau se luka, ia le awhionga ia le atuiwa Alii, ia Kristo aso au, ia meise foi le falitua, ia ai foi ia lofa aso au, ia meise foi le awhionga le whatonu, e la sunga ia tula epa whaftai lio sua, ia ai mese fo se au nanga lea wau, ia taula papa titi masina nei mātou te wha tō wha soifua Samoa, le pese lea whai mai, sisi pēa lo wha malama ma ewa ai ia Samoa. Wese mai lau whaponga, mai ia Felice Mikaele. Heuia, ioi, ui. Papel, por mi loco.
e ma